Teofilosê hêja. Min li ser hemû tiştên ku Îsa ji destpêkê vê û heta roja ku ber bi ezmanan vê hat hilkişandin, kir û hîn kir di kitêba pêşî de nivîsî. Berî hilkişandina xwe wî bi Ruhê Pîroz emîr danîşandiyan ku bijartine. Piştî ku cefa kişand, wî bi gelek delîlan xwe sağ nîşanî şandiyan da. Di nav çil rojan de li wan xuya bû û li ser padîşahiya Xwedê peyivî. Gava ku Îsa bi wan re bû, wî tembîh li şagirtan kir ku ji Orşelîmê dernekevin. Lê li hêviya soza bav bin. Wî got: We ev soz ji min bihîstiye. Yuhanna bi avê îmat kir. Lê piştî çend rojan hûn ê bi Ruhê Pîroz îmat bibin. Îcar gava ku ew hatin bahev, wan ji Îsa pirsî: Ya Xudan, ma tê di vê demê de padîşahiyê bişûnde bidî İsraîl. İsa li wan vegerand û got: Ev ne karê we ye ku hûn wan wext û demên ku bav bi hukûmdariya xwe biryar dide bizanin. Lê gava ku Ruhê Pîroz bê ser we, hûn ê hêzê bistînin û li Orşelîmê, li tevahiya Cihustanê, li Semeryayê û heta bi kujê dinyayê yê herî dûr bibin şahidên min. Çaxê wî ev tişt gotin hê wan lê dinerî. Ew bi ezmên ve hat hilkişandin û ewrekî ew ji ber çavê wan stand. Gava Îsa diçû û wan ziq li ezmên dinerî, ji nişkê ve du mirovên cispî li ba wan rawestan. Wan got: Celîlîno, çima hûn li vir radûwestin û li ezmên dinêrin? Ev Îsayê ku ji nav we ber bi ezmên ve hat hilkişandin, çawa wedît ku ew hilkişiya ezmên, wisa jî wê vegere. Hingê ew ji dera ku jê re digotin Çiyayê Zeytûnê vegeriyan Orşelîmê. Ev çiya bi qasî kilometreyekê ji Orşelîmê dûr bû. Gava ku ew ketin bajêr, çûn oda jorîn a ku lê rûdiniştin. Petrus, Yuhanna, Aqub, Endrawîs, Filîpos, Tûma, Bertolomeos, Metta, Aqubê kurê Helfayos, Şimûnê welatparêz û Cihudayê kurê Aqub li wir bûn. Van hemûyan hergav bi hev re tevî hinek jinan bi Meryema diya İsa û birayên wî re Xwedan dua kirinê. Di wan rojan de Petrus di nav xuşk birayan de ku hejmara wan li dora 120 mirovan bû, rabû û got: Brano, diviya ev nivîsara ku ji pêşî ve bi Ruhê Pîroz bi devê Dawid li ser Cihûda hatibû gotin bihata cih. Çimkî Cihûda bi ser ku yek ji me hat hesabkirin û di vê xizmetê de bareke wî jî hebû. Bû rêberê wanên ku İsa girtin. Îcar vî mirovî bi heqê xerabiya xwe erdek kirî. Pişt re bi serserkî ket, ziklê qelişî û ûr û roviyên wî derketin derve. Ev yek ji hemûyan ku li Orşelîmê rûdinin re kevş bû. Wisa ku bi zimanê wan jî vê zeviyê re Hekeldema tê gotin, ku tê mana zeviya xwînê. Çimkî li derekê kitaba Zeburan ev hatiye nivîsîn: Bila mala wî wêran be û bila kes tê de rûnene. û li derekê din jî bila karê wî çavderiyê yekî din bistîne. Îcar divê yek ji wan zilamên ku di hemû dema ku Xudan İsa di nav me de bihûrandiye de bi me re bû bêbijartin. Divê ew ji roja ku Yuhanna îmat kiriye, heta roja ku ew ji nav me ber bi ezmên ve hatî hilkişandin bi me re be, da ku bi me re ji vejîna wî re şahidiyê bike. Hingê wan du kes Uswê ku jê re Barsabas digotin, bi navê Yustos de hat naskirin û Matîos anîn pêş. Wan dua kir û got: Ya Xudan, tu bi dilê her kesî dizanî, nîşanê me bide. Katê ji van her duyan kîjan bijart? Da ku di vê xizmet û şanditiyê de wî cihê bîstîne. Yê ku Cihûda berdaye, da ku here cihê xwe heq kirî. Ji bo wan pişk avêtin. Pişk li Matîos ket
و ew bi 11 şandiyan re hat hesab kirin. Gava ku roja Pentekostê hat, ew hemû bi hev re li derekî civiya bûn. û ji nişkê vê ji ezmên dengek wek rabûna bayekî xurt hat û ew mala ku ew lêr û diniştin tije kir. Zimanên wek pêlên agir di nav wan de xuya bûn û li ser her yekî ji wan danîn. Hemû bi ruhê pîroz tije bûn û bi gotina ku ruhê pîroz dabû wan dest pê kirin bi zimanên din peyvîn. Hingê li Orşelîmê cihûyên Xwedê tirs ji hemû milletên ser rûyê erdê hebûn. Li ser vî dengî elaletekî mezin civiya û tev li hev bû, çimkî her kesî dibihîst ku bi zimanê wî dipeyvîn. Matbûyî û şaşmayî pirsîn. Mav hemûyên ku dipeyvin ne ji celîle ne? Ma çawa çê dibe ku her yek ji me zimanê xwe dê dibihîze? Di nav me de Partî, Mêdî û Elamî hene. Ji Mezopotamyayê, Cihûstan, Kapadokya, Pontos û Asyayê, ji Frîkya û Pamfîlyayê, ji Misrê û ji herêma Kuranê ya Lîbyayê. Mêvanên ku ji Romayê hatine, cihû û xwedêperestên ji miletên din, Girîkî û Ereb hene. Em dibihîzin ku ev bi zimanên me li ser karên Xwedeyên mezin dibêjin. Hemû şaş û heyrî man û ji hev pirsîn. Ma ev çi ye? Lê hinekên din jî tinazên xwe dikirin û digotin. Ev bi şereban û serxweş bûne. Lê Petrus bi 11 verabû dengê xwe bilind kir û ji wan re got: Gelê cihûyan hûn hemû yên ku li Orşelîmê ne. Guh bidin peyvên min. Vê yekê qenc bizanin. Wek ku hûn difikirin, ev ne serxweş in. Çimkî niha saet nehê sibê ye. Lê ev e ku bi devê Yoel pêxember hatiye gotin, di rojên dawîn de Xwedê dibêje: Ez ê ji ruhê xwe bi ser hemû mirovan de birjînim. Kur û keçên we wê pêxemberîtiyê bikin û xortên we wê dîtiniyan, kal û pîrên we wê xewnan bibînin. Di wan rojan de ez ê ji ruhê xwe birjînim ser xulam û cêriyên xwe û ew ê pêxemberîtiyê bikin. û ez ê li jor li ezmên tiştên ecêb nîşan bidim û li jêr jî li ser rûyê erdê nîşanan xuya bikim. Xwîn û agir, mij û dûman, berî hatina roja Xwedan ya mezin û navdar, roj wê tarî bibe û heyv wê rengê xwînê bistîne. Hingê her kî ku gazî navê Xwedan bike wê xilas bibe. Gelê İsraîliyan, guhdariya van gotinan bikin. İsayê Nisretî ji aliyê Xwedê ve ji we re bi kerametan bi karên mezin û nîşanan hat erê kirin. Hûn bixwe bi karên ku Xwedê bi destê wî di nav we de kirine dizanin. Li gor armanc û pêşzanîna Xwedê ew ji aliyê we ve hat girtin û we ew bi destê yên ku şerîetê nas nakin li xaçê xist û kuşt. Lê Xwedê ew vejand û êşên mirinê rakirin. Çimkî imkan nebû ku ew ji aliyê mirinê ve girtî bima. Dawid jî li ser wî wiha dibêje: Min Xwedan her gav li pêşiya xwe dît. Ew li milê min ê rast ye da ku ez veneqelim. Ji ber vê yekê dilê min geş û zimanê min gelek şaw bû. Bedena min jî wê bi hêviyê bijî. Çimkî tu canê min li diyarê miriyan nahêlî û tu nahêlî ku pîrozê te rizîbûnê bibîne. Te riyên jiyanê bi min da zanîn. Tê bi dîdara xwe
من دناف شاهیه ده بهیلی برانو دوی به اشکری جوره لسر باوه ما داود بی گوتن کو او هم مر و هم جی هات و شارتن و گورا وی جی حتی ایرو لبامه لیج برکو او پیغمبر بو وی دزانی بو کو خوده جیر سوند خاریه کو و یکیش دوندان وی لسر تخته وی بدرونشتن داود اوج پیشی ودید او لسر وجینا مسیح گوت او نل دیاره مریان هات هشتن و نجی بدناوی رسیبون دید خوده او عیسا جناو مریان راکر و ام همو شاهدین وی یکینه ایجار او هاتیه هلکشاندن ملی خوده راسته و جباو سوزا روح پیروستاند و چاوکو هون دبینن و دبهیزن او رجان دیه الی داود هل نکشی عزمانم لی او بخود بیجه خدانج خدانه من رگوت لملی من ای راست رونه حتی کو از دجمنین تا بکم پیگه ها لنگین تا ایجار بلا همو مالا اسرائیل قنج بزانه کو خوده او عیسای کو و خاچ گر هم کریه خدان و هم مسیح ایجار گاوا کووان اف بیست وکو دیرک لدلیوان کتبه ج پتروس و شاندین دن رگوتن برانو ما ام چه بکن؟ پتروس جوان رگوت توبه بکن و جبو کل گناحن و بیگ بهورتن بلا هر یک جوا بناو عیسی مسیح اماد ببه و هونه دیاری روح پیروز بستینن چمکه افسوس جبو زاروکن و جبو هموین کو دورن جبو هر کسی یکو خدای مگازی وی دیگه وی هی بگلک پیوندن شاهدی کر او شداندن و گوت خوش وی نفشش ری در کتی خلاص بکن ایجار یین کو پیوین وی قبول کرن اماد بون و وی روژه لدورا 3000 مرووی بشتاری وان بون وان هر دم خدا هنداریا شاندیان هپاریا روحانی شکاندنا نین و دعا کرنه ترس کت دلی هر کسی و گلک کاری مزن و نیشان به دسته شاندیان دهاتن کرن همو باورمند به هبره بون و هر تشتیوان هف پار بو مالو ملکین خود دفروتن و بو پرین وان لگور حوجداریا هر کسی لواده کرن هر روز به هبره ده پیرسکه ده دجویان لمالین خو نان دشکاندن به شاهی و بدلکی خورو خوارن دخوارن پس نه خودی ددان و دناو همو خلکه ده قدری وان دهات کرتن و خودان جی روش بروش هجمارا یین خلاص بویی زیده تر دکر. روشه که پشتی نیورو ساعت دستسیان ده چاقه دعا کرنه پتروس و یوحنا هلدکشیان پیرسکه هی. زلامه کی که جزکماکی شت بود دانین و او هر روش لبر درگه پیرسکه هی یکو جیره بدو دگوتن داتانین داکو جوان این که دکوین پیرسکه هی پارسه بکه. گاواکو وی دید پتروس و یوحنا دکن بکن پرسکه هی وی جوان خواسکو خیرکی به وی بکن. پتروس جبه یوحنا را به بالداری لوین نری و گوت لما بنیره به هیویاکو اوی تشتکی بدنه جاوه وی لوان بو لی پتروس گوت نه زیره من و نه جی زیوه من هیا لی تشتکو بمن را هیا ازی بدمتا بناو عیسی مسیح نصرتی ری وهره و به دسته وی راسته گرد و راکر سرلنگان ده جه ده پین وی و گوزدکه وی سپی ساغ بون خواه هلاوه لسرلنگان راوستا و دست بیکر ری وچو او بوان رکت پرسکه هی ری ودچو خواه هلداوید و پسنه خوده ددا همو خلکه
دید کو او ریوه دچه و پسنه خوده دده و گاوا وان او ناس کر و دیتن کو اوه یکو لبر درگه پرسگه یه بناوه بده و رودنشت کو پاسه بکه او بتشته کو بوی هاتبو حیری و مات مان هیکو وی خواب به پتروس و یوحنا دگرد همو خلق به هبه عجب مای بزین باوان و ایوانا کو جیره ایوانا سلیمان دگوتن گاوا پتروس او یک دید جخلکه را گوت گله اسرائیلیان هون چما لوی یکی شاشتمینن؟ آن هون چما به بالداری لمدن ایرن؟ هون دبیجن قیمه بهیز آن به دینداری خواه کریه کو اوره و هره خدای ابراهیم خدای اسحاق و خدای یعقوب خدای باو و کالین ما خزمتکار خواه عیسی برومت کر و او دادست او لبر پیلاتوس انکار کر بسر کو وی بریارده بو کو عیسی برده لیوه یه پیروز او راست انکار کر او خواست کو میرکوشک جوره بی بردان و سروکی جیان کشت لی خوده او جناو مریان را کر ام شاهدین وی یکی نه ناو عیسی او مرووی که هنده بینن او ناستکن سپی ساخ کر وی باوری بناو عیسی آنی و بسای عیسی وی باوری لبر چاوه و همیان ساختیا تمام داوی اونها برانو از زانم کو وجی وک سرکین خو بنزانی او یک کر ایجار بوی آوایی خوده او تشتین کج پیشی و بدوی همو پیغمبران گوتو بو کو مسیح و جفای بکشینه آنیجه لو ما توبه بکن و لخوده بزورن داکو گناحین و بین خشکرن داکو جبا خودان وقت نوجنی بین و مسیح کج بره و جبو و دست نشان کریه یعنی عیسی بشینه دوی اول عزمین بمینه حتی کو خوده هر تشتی نوجن بکه و کو ویش بره و بدوی پیغمبرین خواهین پیروز گوتیه موسی جی گوت خودان خدای و ویجناو براین و جواره پیغمبری که وک من راکه او هر چی جواره بیجه دوی هم گهداری آوی بکن ایجار هر کسی که گهداری آوی پیغمبری نکه ویجناو جلبه درخستن او هلاک ببه او همو پیغمبران جساموال بگیره حتی یم پی وی هر کی پی وی به لسر وان روژان گوتنه زاروکن پیغمبران او ویریسن پیمانا کو خوده به باو و کالم وره گیره دایه هونن خوده جبراهیم را گوت وی به دوندانا تا همو باوکن لسر روی عردی بین پیروز کرن گاوا کو خوده خزمتکار خورا کر پیشی وی افشاند باوه داکو و پیروز بکه و هر یکی جوه جخلابین وی وگرینه هیکو پتروس و یوحنا به خلکی را دپیوین کاهین سروری پارزگرین پرسکه و صادقی به سروان ده هاتن اپر هیرس بون چمکی شاگرتین گل هین دکر و لسر ویجینا مریان آکو به ایسای دپیوین وان او گرتن و جبرکو جخوا ایوار بو حتی دوترا روژه او دگرتگه هده هشتن لگلکین که پی بیستن باوریانین و هجمارا وان گیشت دورا 5000 کس ایجار دوترا روژه سرور رسپی و شریعت زان لأورشلیمی جویان سرکاین هنان قیافا یوحنا سکندر و همو یین کج مالباتا سرکاین داتن لور بون چاغه کو یین گرتی لهوله دان راوستاندن وان پرسی و به کیجان هزی آن بچناوی افکر هنگه پتروس بروحی پیروز تجه جوان را گوت گلی سرکن گل او رسپینو اگر ایرو امجبو قنجیا کو بمروه نخوش بویه تین پرسیار کرن که او چاوا ساغ بویه بلا او جعالیه و همویان و جعالیه همو گل اسرائیل و بیزانین کو او مروه بناو عیسی مسیح نصرتی یکو و خاچ کر و یه کو خوده جناو مریان را کر سپی ساخ لبر و رادو بسته او کهوره کو جعالیه و هستایان و کم هات دیتن بو کهوره سری رکن خلاصی به تو کسیدن تونه
چمکی دبن عزمین ده دناو مروان ده ناوێکی دن نەهاتیە داین کو ئەم بکارن پێ خلاص ببن. گاوا کوان بزراویا پتروس و یوهانا دیت و فهم کرن کو او نخوندا و دهاله خودنه شاشمان. وانته درخص کو او مروف به ایسا رمانه. لی وان ظلامه قنجبویی بوان راوستایی دیت و نکاربون تشتکی لدج بیجن. ایجار لوان امیر کرن کو ججوینا گریگرام درکبن و دست پیکرن دناو خوده شیورین. وان گوت ام بوا مروان چه بکن؟ چمکی ji hemûyên ku li Orşelîmê rûdinin re eşkereye ku bi destê van nîşaneke berbiçav hatiye kirin û em nikarin vê înkar bikin. Lê ji bo ku ev hê bêtir di nav gelda belav nebe, em gef wan bixwin ku ji niha û pêve bi navê Îsa ji kesî re tiştekî nebêjin. Gazî wan kirin û li wan emir kirin ku êdî bi navê Îsa qet nepeyvin û kesî hîn nekin. Lê Petrus û Yuhanna bersiva wan dan û gotin ما لەبەر خودێ کیژان ڕاستە ئەم گوهی خوا بدەن وە ئان بدەن خودێ هەم بێژن Çimkî em nikarin tiştê kome dîtine û bihîstine nebêjin. piştî ku dîsa gef li wan xwarin ew berdan. Ji ber xelkê turê nedîtin ku wan ceza bikin, çimkî hemûyan ji bo tiştê bûyî pesnê Xwedê dida. Emrê wî mirovê ku bi vê kerametê qenc bûbû, di ser çilî rebû. Piştî ku ew hatin berdan, çûn ba hevaleyên xwe û her tiştê ku serekên kahînan û rêspiyan ji wan re gotibû, ji wan re gotin. Gawa ku wan ev bihîst, bi hev re dengê xwe bilind kirin û ji Xwedê re gotin: یا خدای حکمدار، یک و ارد و ازمان دریا و همو تشتین دوان ده آفراندیه تویی. تب روح پیروز به دو خدمتکار خواه باو ما داود گوت چما ملت هیچ بون او نتو تشتین پوچ فکرین. پادشاه دنیای بون یک و سرک لحف جویان لهمبر خدان و لهمبر مسیح وی. چمکی براستی لوی باجاری هیرودس و پونتیوس پیلاتوس به ملتان و به گل اسرائیل ره لهمبر خدمتکار تی پیروز عیسی یکو تا مسح کری جویان داکو چه به دست تی و لگور داخوازات تی جبری و حاطب بریاردان بیجه و نها یا خدان لگفخوارن وان بنیره و وی که بده خدمتکارین خواه که پیوات تام بزراوی بیجن دست خواه دریج بکه داکو به ناو خدمتکاری تی پیروز عیسی نخوش قنج ببن نیشان و کارین مزن چیبن. پشتی ku wan dua kir, dera ku lê civiya bûn hejiya. Ew hemû bi ruhê pîroz tije bûn û peyva Xwedê bi ziravî digotin. Dil û ruhê tevahiya koma bawermendan yek bû. Tu kesî ji wan ji bo tiştên xwe nedigot, eviya min e. Lê her tiştê wan hevpa bû. Şandiyan bi hezekê mezin şahidiya vejina Xudan Îsa didan û keremekê mezin li ser wan hemûyan bû. û di nav wan de tu kesê hewcedar tune bû. Çimkî yên ku xweyî xanî an xweyî erd bûn ew difrotin û wan tiştan çi bigirta danîn ew li ber lingê şandiyan datanîn û li gor hewcedariya wan li her kesî dihat belavkirin. Bi navê Ûsif yekî Lêwî ji Qibrîsê hebû. Şandiyan jê re digot Barnabas ku bê wergerandin kurê Hendanê. Zeviyekê wî mirovî hebû. Wî Efrod û perên wê anîn li ber lingên şandiyan danîn. Îcar mirovekî ku navê wî Hananya bû, bi jina xwe Seferiyayê re milkek firotin. Heya jina wî jî jê hebû ku wî hinek jî peran ji xwe re hilanî û hinek jê anî û li ber lingên şandiyan danî. Petrus pirsî û got: Hananya, çima iblis dilê te tije kir ku tu li ruhê pîroz derewan bikî û hinekî ji perên zeviyê ji xwe re hilînî? Çaxê ku ew nefrotî bû, ma ew neyate bû. Îcar piştî ku hat firotin, ma ew ne di destê te de bû.
ما چاوا چێبوو کو تە ئەv یەک خست dilê xwe tenel mirovan lê li Xwedê deraw kir. Gava ku hananya epey bihîstin ket erdê û can da û tirseke mezin ket serwan ên ku ev bihîstin. Xort rabûn kefen lê pêçan. Ew derxistin derve û veşartin. Bi qasî piştî 3 satan jina wî jî ket hundir. Heya wê jê tunebû ku çi bûye. Petrus ji wê re got: Ji min re bêje, mewazê wî bi ew qasî firot. Wê jî got: Erê, bi ew qasî. Lê Petrus ji wê re got: Çawa we li hev kir ku hûn ruhê Xwedan biceribînin. Vaye lingên wanên ku mêrê te veşartine li ber derîne. Ew ê te jî hilînin û bibin derve. Jinik di cih te li ber lingên Petrus ket erdê û can da. Gava xort ketin hundir ew mirî dîtin. Wan ew jî hilgirt û birin derve. Li tenişta mêrê wê veşartin. Tirseke mezin ket ser tevahiya civîna bawermendan û ser hemû yên ku ev tişt bihîstin. Gelek nîşan û karên mezin bi destê şandiyan di nav gel de dihatin kirin. Hemû bi hev re li eywana Silêman diciviyan. Lê ji yên din tu kesî nediwêrî ku beşdarî wan bibe. Lê heçê xelk bûn, pesnê wan didan. Hê gelek jin û mêrên ku bawerî bi Xudan anîn, beşdarî wan bûn. Wisa ku xelkê nexweşên xwe derdixistin kuçeyan, ew li ser doşek û şeltan ve dizelandin da ku gava Petrus derbas bibe, qet nebe siya wî bikeve ser hinekan. Gelek mirov ji bajarên der û dora Orşelîmê jî civiyan, nexweş û yên ku ji ruhên nepak cefa dikişandin anîn. Ew hemû jî sağ bûn. Serokkahîn û hemû yên bi wî re ku ji mezheba Saduqiyan bûn, bi çavnebariyê tije bûn. Şandî girtin û ew avêtin girtigeha giştî. Îcar bi şev milyaketekî Xudan deriyên zîndanê li wan vekir. Ew derxistin derve û ji wan re got: Herin, li perestgehê rawestin û hemû peyvên vê jiyanê ji gel re bêjin. Çaxê wan ev bihîst serê sibê zû ketin perestgehê û dest bi hînkirinê kirin. Gava serokkahîn û yên bi wî re hatin, wan gazî civîna girêgiran yanî hemû komela resipiyên gelê İsraîl kir ku bicevin. Şandin girtigehê pê wan de ku wan bînin. Lê gava ku parêzgerên perestgehê çûn wê derê, wan ew di zindanê de nedîtin. Hingê vegeriyan û gotin: Me dît ku girtîgeh hiş girtiye û nobedar li ber derî rawestiyan e. Lê gava me derî vekir, me kes li hundir nedît. Îcar gava serwerê parêzgerên perestgehê û serekên kaînan ev pê bihîstin tev li hev bûn, gotin: Dawiya vê yekê wê çawa bibe. Hingê yek hat û ji wan re got: Vaye, ew zilamên ku we xistibûn zîndanê li perestgeh radiwestin û xelkê hîn dikin. Li ser vê yekê serwer bi parêzgerên perestgehê re çû û ew anîn. Lê ne bi zorê, çimkî ew ji gel ditirsiyan, digotin: Wê me bidin ber keviran. Çaxê wan ew anîn, ew li ber civîna girêgirandan rawestandin. Serokkahîn ji wan pirsî û got: Me heşk li we emir kir ku hûn bi vî navê hîn nekin. Lê vaye, we Urşelîm bi hînkirina xwe tije kir û hûn dixwazin xwîna vî mirovê bixin ser me. Lê Petrus û şandiyên din bersiv dan û gotin: Divê em ji mirovan bêtir biya Xwedê bikin. Xwedayê bav û kalên me, ew İsayê ku we bi dar ve daleqand û kuşt rakir. Xwedê ew bilind kir, milê xwe yê rastê. Ger serok û xilaskar da ku ew İsraîl ji gunehên wan vegerîne û li wan bibihûre. Em şahidên van tiştanin û ruhê pîroz ku Xwedê daye wan ên ku biya wî dikin jî şahid e. Gava wan ev bihîst ew gelek hêrs bûn û xwestin ku şandiyan bikujin. Lê yekî Ferîsî ku navê wî Gamelyel bû,
د جوینا گرێگران دەرابوو ئەو مامۆستەیەی شەریعەتێ بوو و سیانەتاوی د ناو هەموو گەلدە هەبوو وی ئەمر کرد و شاندیان ji بۆ دەمێکی کورد دەرخن دەربە û hingê ji civînê re got gelî İsraîliyan ji bo tiştê ku hûn ê bi van mirovan bikin hayşxwe hebin. Çimkî demekê berî niha tewda serî hilda wî xwe hesban ku ew tiştek e. Li dûra 400 kesî beşdarî wî bûn. Lê ew hat kuştin û hemû yên ku li pê wî diçûn belav bûn û neman. Piştî wî Cihudayê Celîlê di dema hejmartina mirovan de serî hilda û xelq li pê xwe bir. Ew jî helak bû û hemû yên ku li pê wî diçûn belav bûn. Îcar ez ji we re dibêjim dev ji van mirovan berdin û wan bihêlin bi serê xwe. Çimkî eger ev niyet û kar ji mirovan be wê xerab bibe. Lê eger ji Xwedê ye hûn nikarin vê xerab bikin. Nebe ku hûn bibin yên ku li hember Xwedê jî radibin. Wan goyê xwe da şîreta Gamelyel gazî şandiyan kirin û li wan xistin. Pişt re li wan emir kirin ku bi navê İsa nebêjin û ew berdan. Îcar gava ku ew ji ber civîna girêgiran derketin pêşa bûn ku ew ji ber navê İsa hêjayê bêrûmetkirinê hatin dîtin. û wan dev jê berneda ku her roj li perestgehê û li malan hîn bikin û mizginiyê bidin ku Mesîh İsa ye. Di wan rojan de gava ku hejmara şagirtan zêde dibû ew cihûyên ku bi zimanê Yewranî dipeyvîn ji cihûyên İbranî gazin kirin. Çimkî di belavkirina xwarina rojane de baş li jinebiyên wan nedat nerîn. Hingê duwanzdeyan hemû şagirt li ser hev civandin û gotin Neqence ku em dev ji peyva Xwedê berdin û xizmeta sifrayan bikin. Loma birano hûn di nav xwe de heft mirovên bi ruhê pîroz tije û şehreza bibijêrin û em wan deynin ser vî karî. Heçî em ê xwe bidin duayê û xizmeta peyvê. ev yek li hemû koma bawermendan xweş hat û wan ev mirov bijartin. Stefan ê ku mirovekî bi bawerî û bi ruhê pîroz tije bû û Filipos, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas û Nikolasê ji Antakyayê yê ku hatibû ser baweriya cihûyan. Wan ew li ber şandiyan dan rawestandin. Şandiyan jî dua kir û destên xwe danîn ser wan. Peyva Xwedê çi qas diçû belav dibû. Hejmara şagirtan li Orşelîmê gelek zêde dibû û ji kahînan jî gelekan bawerî qebûl dikir. Stefan yê ku bi kerem û hêzê tije bû gelek nîşan û karên mezin di nav gelde dikirin. Hingê hinek ji kinîşta ku jê re kinîşta azadiyan digotin û hin Kurenî, Skenderyayî û hinekên ku ji Kilîkya û Asyayê bûn rabûn bi Stefan re devjenî kirin. Lê wan nikarîbû li ber wê şehrezayî û wî ruhê ku Stefan pê dipeyvî rawestin. Hingê wan serêhinekan tije kirin ku bêjin me bihîst ku vî mirovî çerê Musa û Xwedê kir. û wan xelk resipî û şerîatzan rakirin ser piyan û bi ser Stefan de hatin. Ew girtin anîn ber civîna girêgiran. Şahidên derewîn derxistin pêş û şahidan got ev mirov dev jê bernade. Li hember vî cihê pîroz û şerîetê gotinan dibêje. Me bihîst ku wî got ev İsayê Nisretî wê vê perestgehê xera bike û wan adetên ku Musa dane me biguhere. hemû yên ku li civîna girêgiran rûdiniştin bi baldarî li wî nerîn û dîtin ku rûyê wî wek rûyê milyaketan e. Hingê serokahîn ji wî pirsî û got Ma ev tişt rastin? Stefan got Bav û birano guhê xwe bidin min. Hê ku bavê me Ibrahîm li Mezopotamyayê bû beriya ku ew li Heranê rûne Xwedayê bi rûmet jê re xuya bû û got ji welatê xwe û ji ba mirovên xwe derkeve û were wê dera ku ez ê nîşanî te bidim. Hingê ew ji welatê Kildaniyan derket û li Heranê rûnişt. Piştî ku bavê wî mir Xwedê ew ji wê derê deranî û anî vî welatê ku niha hûn lê dijîn. Wî bi qasî cihê lingekî jî bi mîrasî nedawî.
لێ بسەر ku hê zarokên wî nebûn jî soz daye ku vî welatî bi milkîtî bide wî û dundana wî ya ku li pê wî rabe. û Xwedê ji wî re wiha got: Dundana te wê li welatekî ku neyê wan e bi xerîbî rûne. Ew ê wan bikin kole û 400 salî li wan zor bikin. û Xwedê got: Ez ê wî milletê ku ew ê jê re koletiyê bikin ceza bikim. û piştî van tiştan wê ji wê derê derkevin û li vî cihî biperizin min. û Xwedê peymana sinetê da wî. Ibrahîm bû bavê İshak û di roja heştan de ew sinet kir. İshak bû bavê Akûb û Akûb jî bû bavê 12 bavikan. Bavikan çavnebariya Ûsif kir û ew firotin Misrê. Lê Xwedê bi wî re bû û ew ji hemû tengahiyên wî rizgar kir û li ber Firavun yanî padîşahê Misrê kerem û şehrezayî da wî. Firavun jî ew li ser Misrê û li ser hemû mala xwe kir şahne. Hingê li hemû welatê Misrê û li Kenanê xela rabû tengahiyeke mezin çêbû û bav û kalên me nikaribûn xwarin peyda bikirena. Îcar gava ku Akûb bihîst li Misrê genim heye, wî cara pêşî bav û kalên me şandin wê derê. Di çûyîna cara duduyan de Ûsif xwe bi birayên xwe da nas kirin û eslê Ûsif ji Firavun re kivş bû. Îcar Ûsif şand pey bavê xwe Akûb û hemû mirovên xwe da ku bên ba wî. Hemû bi hev re 75 nefs bûn û Akûb daket Misrê. Ew û bav û kalên me li wê derê mirin. Wan bişûn ve anîn Şexemê û di wê gora ku Ibrahîm bi perên zîv ji kurên Hamorê Şexemî kirîbû de veşartin. Îcar çaxê ew dema ku Xwedê ji Ibrahîm re soz dabû nêzik bû. Gelê me li Misrê pir zêde bibû. Heta wê dema ku padîşahiyekê nû yê ku nedizanî ku Ûsif kî ye hat ser Misrê. Wî hîlebazî lê nijada me kir. Li bav û kalên me zor kir ku ew zarokên xwe bavêjin derve da ku nejîn. Di wî wextî de Musa çêbû. Ew gelek sipehî bû. 3 mehan ew di mala bavê xwe de hat xweyî kirin. Îcar gava ku ew danîn keça Firavun ew hilda û ew xweyî kir ku bibe kurê wê. Musa di hemû şehrezayiya Misriyan de hat perwerde kirin. Di gotinên xwe û di kirinên xwe de hêzdar bû. Îcar dema ew bû 40 salî daxwaza dîtina xuşk û birayên wî yên İsraîliyan ket dilê wî. Gava wî dît ku neheqî li yekî ji wan tê kirin, wî ew parast, yê Misrî kuşt û heyfa yê ku dihat perçiqandin hilanî. Wî guman kir ku xuşk û birayên wî wê fêm bikin ku Xwedê wê bi destê wî xilasiyê bide wan. Lê wan fêm nekir. Dotira rojê çaxê ew rastî 2 İsraîliyan hat ku ew pev diçûn, wî xwest ku wan li hev bîne û got: Camêrno, hûn biran e, hûn çima neheqiyê li hev dikin? Lê mirovê ku neheqî li cîranê xwe dikir, Musa dehf da û got: Kê tu li ser me kirî serok û dadger? Wekû te duh yê Misrî kuşt, ma tu dixwazî min jî bikujî? Li ser vê peyvê Musa reviya û li welatê Midyanê bi xerîbî ma û bû bavê du kuran. Piştî ku 40 sal temam bûn, li çola nêzîkî çiyayê Sînayê di pêta agirê nav Deviyê de milyaketek li wî xuya bû. Gava Musa ew dît, ew li vê dîmenê şaşma û çaxê nêzik bû ku binêre dengê xudan hat. Ez Xwedayê bav û kalên te, Xwedayê Ibrahîm, Akûb û İshaqim. Lerizînê Musa girt û nediwêrî ku binêre. Îcar xudan ji wî re got: Çaroxa dilingê xwe de derîne. Çimkî dera ku tu lê radiwestî axa pîroz e. Bi rastî min tengahiya gelê min ê ku li Misrê ye dît û min zarîna wan bihîst. Ez daketim ku wan rizgar bikim. De neha were, ez ê te bişinim Misrê. Îcar ew Musa bû ku wan ew red kir
û gotin: Kê tu li ser me kiriye serek û dadger? û ew bû ku Xwedê ew bi destê wî milyaketê ku di nav deviyê de li wî xuya bû bi seroktî û rizgarkarîtî şand. Wî ew ji wir derxistin. Li Misrê li deryaya sor û li 40 salan li çolê wî nîşan û karên mezin kirin. Ew Musayê ku ji zariyên İsraîl re got: Xwedê wê ji nav birayên we pêxemberekî wek min ji we re rake. Ew e ku di nav gelê li çolê civiyayî de bû. Li çiyayê Sînayê milyaketek bi wî re peyvî û ew bi bav û kalên me re bû. Wî pêvên jîndar standin ku bigihîne me. Lê bav û kalên me nexwestin ku biya wî bikin. Ew red kirin û di dilê xwe de vegeriyan Misrê û ji Harûn re gotin: Ji me re xwedayên ku li pêşiya me herin çêke. Çimkî em nizanin çi bi wî Musayê ku em ji diyarê Misrê derxistin hat. Di wan rojan de golikek çêkirin. Gorî pêşkêşî wî pûtî kirin û ji bo karê destên xwe şahî çêkirin. Lê Xwedê berê xwe ji wan zivirand û hişk û ew biperizin stêrên ezmên, wekû di kitêba pêxemberan de hatiye nivîsîn. Hey mala İsraîl! Ma we 40 salan li çolê ji min re diyarî û gorî pêşkeş kirin? We konê Molox û stêra xwedayê we Reyfan ew pûtên ku we çê kiribûn ku hûn biperizin wan hilgirtin. Loma ez ê we rakim û ji Babilê wê vetir bibim. Li çolê konê şahidiyê yê bav û kalên me hebû. Musa ew wek yê ku pê re peyivî bû û emir kiribû li gor wê mestereya ku dîtibû çêkir. Bav û kalên me jî ew hildan û gava ku bi Yêşû re welatê milletên din ên ku Xwedê ji ber wan derxistin vegirtin, hingê ew bi xwe re anîn. Heta dema Dawûd ew li wir ma. Dawûd li ba Xwedê kerem dît û xwest ku cihekî rawestanê ji bo xwedayê Akûb çêke. Lê yê ku ji wî re malek çêkir Silêman bû. Lêbelê yê herî berz di xaniyên ku bi destan hatine çêkirin de rûnane. Çawa ku pêxember dibêje ezman textê min e û erd binlingê min e. Xudan dibêje hûn ê malekê çawa ji min re çêkin? An jî dera ku ez bîna xwe lê vedim ku dere? Mane destê min ev hemû tişt çêkirine. Hey ser eşkno! Di dil de sunet nebûyîno, di guh de kerno. Hûn her gav li hember ruhê pîroz disekinin. Çawa ku bav û kalên we kirin, hûn jî wisa dikin. Ma bav û kalên we tengahî nedan kîjan pêxemberî? Wan ewên ku ji berê ve hatine yê rastdan zanîn, kuştin. Îcar niha hûn bûn xayîn û we ew kuşt. Hûn ewin ku we şeriyet bi destê milyaketan stend, lê we ew pêk neanî. Gava ku wan ev tişt bihîstin, gelek hêrs bûn û diranên xwe li Stêfan qirçandin. Lê Stêfan bi ruhê pîroz tije çavên xwe ber bi êzmên ve hildan, rûmeta Xwedê û Îsayê ku li milê wî yê rastî rawestayiyê dît. Hingê got: Vaye, ez ezmanên vebûyî dibînim û kurê mirov li milê Xwedê yê rastê radiweste. Lê wan guhên xwe girtin, bi dengekî bilind qîriyan û bi hev re êrişî wî kirin. Wan ew derxist derveyî bajêr û dan ber keviran. Şahîdan ebayên xwe danîn ber lingê xortekî ku navê wî Şaul bû. Gava wan Stêfan kevir dikirin, wî dua kir û got: Ya Xudan İsa, ruhê min bistîne. Hingê ew çû ser çokan û bi dengekî bilind qîriya: Ya Xudan, vî gunehî li wan negire. Çaxê ev got bi xew re çû mer. û Şaul razî bû ku ew bê kuştin. Di wê rojê de li Orşelîmê cefayekê şidîd li hember civîna bawermendan dest pê kir û ji şandiyan pê ve hemû bawermend ji hev hatin belav kirin, çûn heremên Cihûstan û Sameryayê. Mirovên Xwedê tirs Stêfan veşartin û şînekê giran li ser wî girtin.
لێ شاول جوین شەپەرزە دەکرد ji malekê diket malekê din jin û mêr kaş dikirin û davêtin zindanê. Îcar yên ku ji hev belav bûn mizgînî didan her dera ku diçûnê. Filîpos daket bajarekî Sameryayê û Mesîh ji wan re da bihîstin. Gava elaleta nîşanên mezin ên ku Filîpos çê dikirin didîtin û dibihîstin hemûyan bi hev re bi baldarî guhê xwe didan gotinên wî. Çimkî ruhên nepak bi dengekî bilind qeyriyan û ji gelek kesên cinwî derketin û gelek kesên felcî û seqet sağ bûn û şahiyekê mezin li wî bajarî çêbû bû. Îcar li vî bajarî yekî ku ji demekê dirêj ve serbazî dikir hebû, navê wî Şimon bû. Wî xelkê Sameryayê şaş dihişt û digot ku ew mirovekî mezin e. Hemûyan ji biçûkan heta mezinan bi baldarî guhtariya wî dikir û digotin Hêza Xwedê ya ku jêra mezin dibêjin ev e. û wan bi baldarî guhtariya wî dikir, çimkî ji demekê dirêj ve wî bi serbaziya xwe ew şaş dikirin. Lê gawa ku wan ji Filîpos bawer kir yê ku mizginiya li ser padîşahiya Xwedê û li ser navê İsa Mesîh dida, hem jin hem mêr îmat bûn. Şimon bi xwe jî bawerî anî. Piştî ku îmat bû, her gav li ba Filîpos dima û li nîşan û kerametên mezin ên ku dihatin kirin şaş dima. Îcar gava ku şandiyên li Orşelîmê bihîstin ku Samerya peyva Xwedê qebûl kiriye, wan Petrus û Yuhanna şandin ba wan. Ew jî daketin jêr, ji bo wan dua kirin ku Ruhê Pîroz bistînin. Çimkî hê Ruhê Pîroz nehatibû ser yekî ji wan. Tenê ew bi navê Xudan İsa hatibûn îmat kirin. Hingê Petrus û Yuhanna destên xwe danîn ser wan û wan jî Ruhê Pîroz stend. Îcar gava ku Şimon dît ku ruh bi destdanîna şandiyan a li ser wan tê dayîn, wî pêre pêşkeşî wan kirin û got: Vê hêzê bedin min jî da ku ez destên xwe deynim ser kê Ruhê Pîroz bistîne. Lê Petrus ji wî re got: Bila zîvê te mîrata serê te be. Çimkî te guman kir ku diyariya Xwedê bi peran tê standin. Ne pişka te û ne jî para te divê yekê de heye. Çimkî dilê te li ber Xwedê nerast e. Îcar ji vê xerabiya xwe tobe bike, ji Xudan lava bike, belkî li niyeta dilê te de bê bihûrtin. Çimkî ez te di tehliya zirav de û zincîrên xerabiyê de dibînim. Şimon lê vegerand û got: Hûn ji bo min ji Xudan bixwazin, da ji tiştên ku we gotin tu tişt neyê ser min. Îcar piştî ku Petrus û Yuhanna ji peyva Xudan re şahîdî kirin û peyivîn, ew vegeriyan Orşelîmê mizgînî li gelek gundên Sameryan belav kirin. Hingê milyaketekî Xudan ji Filîpos re got: Rabe û bi aliyê başûr ve here. Wê riya ku ji Orşelîmê diçe Xezzeyê. Ew der çol e. Ew jî rabû û çû û Etiyopiyekî nemêrkirî dît. Ew wezîrekî şahbanûya Etiyopyayê kendekiya bû û li ser hemû xezîneyên wê bû. Ew ji bo pêrîzinê hatibû Orşelîmê û vedegeriya malê. Di ereba xwe de rûniştibû û nivîsara İşaya pêxember dixwend. Îcar ruh ji Filîpos re got: Pêş ve here û beşdarê vê erebê bibe. Filîpos bezî û bihîst ku ew nivîsara İşaya pêxember dixwîne. Filîpos jê pirsî: Ma tiştê ku tu dixwînî, tu fêm dikî? Wî lê vegerand û got: Ez ê çawa fêm bikim eger yek ji min re şîrove neke. û wî ji Filîpos hêvî kir ku li ba wî siwar bibe. Ew cihê ku ji nivîsarê dixwand ev bû. Wek miyekê ji bo serjêkirinê hat birin û wek ku bex li ber cewîzê xwe bê zimane, ew devê xwe benake. Di nizmkirina wî de jêra edalet nema. Kî wê li ser dundana wî bêje? Çimkî jiyana wî ji erdê tê rakirin. Yên nemêrkirî ji Filîpos pirsî û got: Hêviya mişte, pêxember van ser kê dibêje? Li ser xwe an ser yekî din.
هنگê Filipos debê xwe vekir û bi vê nivîsarê dest bi gotinê kir û mizginiya li ser İsa ji wî re got. Gava di riya xwe de diçûn gihîştin ser avekê. Yê nemêrkirî got: Vay av! Ma çi ji min re dibe astin ku ez îmad nebim? Wî emir kir ku erbe raweste. Her du bi hev re Filipos û yê nemêrkirî çûn nav avê û Filipos ew îmad kir. Çaxê ew ji avê derketin, ruhê Xwedam Filipos hilda û bir. Yê nemêrkirî hew ew dît û bi şahî di riya xwe de çû. Filipos xwe li Aşdodê dît û heta ku hat Qayseriyê di hemû bajarên ku di wan re derbas bû de mizgînî belav dikir. Hingê Şaul hêjî bi gefxwarina kuştina şagirtên Xudan çû ba serokkahîn û ji bo kiniştên li Şamê name jê xwestin da ku ew her kesê ku li peyve riyê diçinê bibîne, jin an mêr wan bigire û girêdayî bîne Orşelîmê. Gava ew di riya xwe de diçû û nêzîkî Şamê dibû, ji nişkê ve ji ezmên ronahiyekê li dora wî şewq da. Ew ket erdê û dengek bîst ku ji wî re got: Şaul, Şaul, tu çima tengahiyê didî min? Şaul pirsî û got: Ya Xudan, tu kî? Wî jî got: Ez İsa me, yê ku tu tengahiyê didîyê. Lê rabe û bikeve bajêr. Wê ji te re bêgotin ku divê tu çi bikî. Ew zilamên ku bi Şaul re rêwîtî dikirin, bêzarman û sekinîn. Çimkî wan deng dibihîst, lê tu kes nedidîtin. Şaul ji erdê rabû. Lê gava wî çaviyên xwe vekirin, wî tiştek nedît. Bi destê wî girtin û ew anîn Şamê. Îcar sê rojan wî nedît, nexwar û ne jî vexwar. Hingê li Şamê şagirtek hebû ku navê wî Hananya bû. Xudan di dîtiniyekê de ji wî re got: Hananya! Wî bersiv da. Va me ez, ya Xudan. Xudan ji wî re got: Rabe û here wê kolana ku jê re dibêjin rast. Li mala Cihuda, li mirovekî Tarsusî ku navê wî Şaul e bipirse. Ji ber ku vaye ew dua dike. Wî di dîtiniyekê de dîtiye mirovekî ku navê wî Hananya ye hat ba wî û destên xwe danîn ser wî da ku dîsa bibîne. Hananya bersiv da û got: Ya Xudan, mil ser vî zilamê ji gelekan bihîstiye ku wî di Orşelîmê de çiqas xerabî li pîrozên te kiriye. Li vir jî desthilatiya wî ji serekên kahînan heye ku hemûyên gazî navê te dikin bigire. Lê Xudan ji wî re got: Tu here, çimkî ew ji bo min hacetekî bijartiye, da ku navê min bigihîne ber milletan, padîşahan û zariyên İsraîl. Ez bixwe, ez ê nîşanê wî bidim ku divê çiqas cefayê diber navê min de bikişîne. Hingê Hananya rabû û çû ket wê malê. Wî destên xwe danîn ser Şaul û got: Birayê Şaul, Xudan ez şandim. Ew İsayê ku di rê de li te xuya bû, da ku tu dîsa bibînî û tu bi ruhê pîroz tije bibî. Di cêt de tiştekî wek pûlikan ji çavên wî ketin û ji nû we dît. Ew rabû û îmad bû. Piştî ku xwarin xwar, hêza wî hat cih. Şaul çend rojan li Şamê bi şagirtan rema û destxwara wî dest pê kir. Di kinîştan de İsa da bihîstin û got: Ew kurê Xwedê ye. Hemû yên ku ew bihîstin şaşman û gotin: Ma ev ne ev e yê ku evên li Orşelîmê gazîvî navî dikirin, ji holê radikirin? Ma ev nehatiye vir da ku wan girêdayî bibe ber serekên kahînan? Lê Şaul hê bêtir bi hêz dibû û ji ber ku eşkere dikir ku İsa Mesîh e, cihûyên ku li Şamê rûdiniştin matmayî hiştin. Piştî ku gelek roj derbas bûn, cihû şêwirîn ku wî bikujin. Lê Şaul bi gêrûfena wan hesiya. Ew bi şew û bi roj li ber dergehên bajêr diman da ku wî bikujin.
لێ شاگرتên wî bi şev rahiştin wî û di sêlîkekê de ew ji Sûrê daxistin jêr. Gava ku Şaul hat Orşelîmê dixebitî ku beşdarî şagirtan bibe. Lê hemû jî wî ditirsiyan çimkî bawer nekirin ku ew bûye şagird. Hingê Barnabas ew hilda û anî başandiyan. Ji wan re got ku Şaul çawa di rê de Xudan dîtiye û Xudan bi wî re peyivîye û wî çawa li Şamê bi navê İsa bêtirs hîn kiriye. Şaul êdî li Orşelîmê bi wan re bû. Bi wan re diçû û dihat. Bêtirs bi navê Xudan hîn dikir. Bi cihuyên ku Yewnanî dipeyivîn re dipeyivî û bi wan re diket gotûbêjê. Lê ew dixebitin ku wî bikujin. Çaxê bira pê hesiyan ew daxistin Qayseriyê û ji wir jî şandin Tarsusê. Hingê civînên bawermendan li tevahiyê Cihustanê, Celîlê û Sameryayê di aştiyê de bûn, ava dibûn, bi tirsa Xudan pêş ve diçûn û bi handaney Ruhê Pîroz zêde dibûn. Gava ku Petrus li her aliyî digeriye, ew berjerî ba wan pîrozên ku li Lîdayê diman jî bû. Li wir wî mirovek ku navê wî Eyneyas bû dît ku ji 8 salan ve di nav nivînan de bû, çimkî ew felcî bû. Petrus ji wî re got: Eyneyas, İsa Mesih te qenc dike. Rabe û nevînên xwe hilde. û dicê te ew rabû ser lingan. Hemû kesên ku Lîdayê û li deşta Şaronê rûdiniştin ew dîtin û li Xudan zivirîn. Îcar li Yafayê şagirtek hebû ku navê wê Tabîta bû, ku bê bergerandin bi mana xezal e. Wê xwe dabû kirînên qenc û xêran. Di wan rojan de ew nexweş ket û mir. Piştî ku ew şuştin li oda jorîn danîn. Ji ber ku Lîda nêzîkî Yafayê bû, şagirtan bêhîz ku Petrus li wê dereyê du zilam çandin pey wî. Jê daxwaz kirin û gotin: Ji kerema xwe zû were ba me. Hingê Petrus rabû û bi wan re çû. Çaxa ew gihîşt wê derê, ew birin oda jorîn. Hemû jinebî li dora wî rawestan, digiriyan û cil û kirasên ku hê xezalê bi wan re bû çêkiribûn nîşan didan. Lê Petrus hemû derxistin derve, çû ser çokan û dua kir. Li ceset zêvirî û got: Tabîta, rabe. Hingê wê çavên xwe vekir, Petrus dît û rûnişt. Wî destê xwe dirê jî wê kir û ew rakir. Piş re gazî yên pîroz û jinebiyan kir û ew saxbûyî danî ber wan. Ev yek li hemû Yafayê hat bîstin û gelekan bawerî bi Xudan anî. Petrus jî gelek rojan li Yafayê li mala Şîmonê çemker ma. Li Qayseriyê mirovek hebû ku navê wî Qornelyos bû. Ew di tabûra ku jê re ya İtalyayî digotin de sersed bû. Ew bi hemû maliyên xwe ve dîndar û Xwedê tirs bû. Wî gelek xêr bi gelê cihû dikirin û her dem li ber Xwedê dua dikir. Rojekê piştî nîvro di dora saet sisiyan de wî bi zelalî de dîtiniyekê de dît ku milyaketekî Xwedê hat ba wî û jê re got: Kornelyos. Wî gelek bi tirs li milyaket nerî û got: Çiye ya Xudan? Milyaket got: Dua û xêrên te gihîştin ba Xwedê û tu di bîra wî de yî. De niha zilaman bişîne Yafayê û gazî Şîmonê ku jê re dibêjin Petrus bike. Ew mêvanê Şîmonê çemker e ku mala wî li ber deryayê ye. Çaxê milyaketê ku bi wî re peyivî çû, wî gazê du xulamên xwe û leşkerekî dîndar ê ku di xizmeta wî de bû kir. Piştî ku hemû tişt ji wan re got, ew şandin Yafayê. Dotura rojê, çaxê ku ew di riya xwe de bûn û nêzîkî bajêr dibûn, Petrus saet li dora 12 derket ser banê xeynî ku dua bike. Ew pir birçî bû û xwest ku tiştekî bixwe. Çaxê ku xwarin amade dikirin, ew jî ser hişê xwe çû. Wî dît ku ezman vebûyî û tiştekî wek çarşafekê mezin ji çar kujeyên xwe daliqandî dadikeve erdê. Di hundirê wê de
هەر جوورەیە حەیوانان چارپێ حەیوانین کو دشێلن و تێرێن ئەزمێن هەبوون و وی دەنگێک بیست کو دگوت پێتروس ڕابە سەرژێکە و بخوە. لێ پێتروس گوت ئەڤ ji min دوور بە یا خودان چمکی من تو جاران tiştê murdar an heram nexwarine. دیسا جارا دودویان دەنگ ژێرە گوت تشتên ku Xwedê helal kirine tu heram nehesibîne. ئەڤ یەک سێ جاران چێبوو و ئەv tiştê wek çarşefê di cih de hat hilkişandin ezmeyn. Hê ku Petrus şaşmayî li ser wê dîtiniya ku dîtibû difikirî ew zilameyên ku Kornelios şandibûn li mala Şîmon dipirsîn. Mal dîtin û li ber derî rawestan. Wan gazî kir û gotin Ma Şîmonê ku jêra dibêjin Petrus li vir dimîne? Îcar Petrus hey li ser dîtiniyê difikirî ruh ji wî re got Vaye sê mirov li te digerin. Niha rabe here jêr qet dûdilî nebe û bi wan re here. Çimkî min ewşandine. Petrus daket jêr û ji zilaman re got Ew ê ku hûn lê digerin ez im. Me hûn ji bo çi hatine? Wan bersiv da û gotin Korneliosê sersedem şandin. Ew zilamekî rast û Xwedê tirse. û ji aliyê hemû gelê cîhoyan ve li ser wî piqencî tê peyivîn. Ji aliyê milyaketekî pîroz ve jê re hat gotin ku bişîne pey te ku tu bêyî mala wî û tiştek ku tê bê jî bibihîze. Îcar Petrus ew gazî hundir kirin û ew kirin mêvan. Dotira rojê ew rabû û bi wan re çû. Çend birayên ji Yafayê jî bi wî re çûn. Roja din gihîştin Qayseriyê. Kornelios li hêviya wan bû. Wî gazî mirovên xwe û dostên xwe yên nêzik jî kiribû û li ba xwe civan dibûn. Gava ku Petrus ket hundir, Kornelios ji ber ve rabû û xwe avît ber lingên wî û pêriziye. Lê Petrus ew rakir ser lingan û got Rabe ez bi xwe jî mirov im. Hê ku bi wî re dipeyivî ket hundir. Dît ku gelek mirov civiyane. Petrus ji wan re got Hûn bi xwe qenc dizanin ku ji bo yekî cihû çi qas nerast e ku bi yekî ji milletên din re têkiliyê deyne an here bawî. Lê Xwedê nîşanî min da ku ez ji tu kesî re nebêjim murdar an heram. Loma gava ku ez hatim gazîkirin bêyî ku ez li hember rabim ez hatim. Niha ez dipirsim gelo we çima gazî min kir? Hingê Kornelios bersiv da û got Berî çar rojan vî çaxî saet di sisiyan de min li mala xwe duha dikir. Ji nişkê ve zilamekî ciz spî li ber min rawesta û got Kornelios duaya te hat bihîstin û xêrên ku te kirine li ber Xwedê hatin bîranîn. Îcar zilaman bişîne Yafayê û gazî Şîmonê ku jê re Petrus dibêjin bike. Ew li ba Şîmonê çermker dimîne. Mala Şîmon jî li ber deryayê ye. Ji ber vê yekê min zû şand pey te û te jî qenc kir ku tu hatî. Niha em hemû li vê derê li ber Xwedê amade ne. Da ku em hemû tiştên ku Xwedan li te emir kirine bibîzin. Petrus jî dest bi peyvînê kir û got Niha bi rastî ez fêm dikim ku li ba Xwedê xatirgirtin tune. Lê di nav her milletî de yê ku ji wî ditirse û ya rast dike ji wî re meqbûl e. Hûn dizanin ku Xwedê peyv ji zariyên İsraîl reşand. Bi destê İsa Mesîhê ku Xudanê hemûyan e mizgîniya aştiyê da. Hûn bi bûyerên piştî ku Yuhanna ji bo emadbûnê gazî kiribû dizanin ku çawa li Celîlê dest pê kirin û li seran serê cihûstanê belav bûn û çawa Xwedê İsayê Nisretî bi ruhê pîroz û bi hêzê mesih kir û çawa ew geriye. Wî qencî kir û hemûyên ku di bin serdestiya îblîs de bûn sax kirin. Çimkî Xwedê bi wî re bû. Em hemû tiştên ku wî li cihûstanê û Orşelîmê kirin re şahidin. Wan ew li xacê xist û kuştin. Lê Xwedê roja sisiyan ew ji nav miriyan rakir
و کرکو به اشکری بیدیتن نج همو گل را لیج مره ین کش بره و جعالی خوده و وک شاهد هاتبون بجارتن را اشکره کر پشتی کو او جناو مریان رابو ما بوی رخوار و وخوار ویل ما امر کر کو ام پیوه بگل بدن بهیستن و شاهدی بکن کو دادگری مری و زندیان ایکو خوده دست نشان کریه اوه همو پیغمبر لسر وی شاهدیه دیکن هر کسی کو باوری بوی بینه بناوی وی عفوبونا گناهان دستینه هی پیتروس اف تشت گوتن روحی پیروز هات سر هموین کو پیب بیستن ایجار باورمندین جهو ین کو به پیتروس را هاتبون چاشمان کو چاوا دیاریا روحی پیروز بسر ملتین دن درجی رجیابو چمکی وان بیس کو اب زمانین دن دپیون و پسنه خوده ددن هنگی پیتروس گوت اوین کو وک ما روح پیروز ستاندنه ما کی دکارن هیله کو با آوه بین اماد کرن اوی امر کر کو او بناوی عیسی مسیح اماد ببن هنگی وان جوی هیوی کر کو چند روزان لور بمینه ایجا شاندی و باورمندین لجوستان بیستین کو ملتین دنجی پیوا خودی قبول کرنه ایجا گاوا کو پتروس هلکشیا اورشلیمه باورمندین سنت بوی رخنا لوی گرتن و گوتن چما تو چویی باین سنت نبوی و تبوان را خوارن خوار؟ هنگی پتروس دست پیکر یک به یک جوان را شیرو وکر و گوت من لباجار یافای دعا دکر از جهشی خوچوم او من دیتنی دیت تشتک و چارشفک مزن بچار کجین خواه دالقان دی جعزمین دادکت افتشت حتی با من هات چاق من زیق لینیری من حیوانین چارپی حیوانین وحشی حیوانین کو دشیلن و طیرین عزمین دیتن او من دنگک بهیست کج مره گوت پتروس را بسرجه که او بخوا لی من گوت اف دوری من بیا خودان چمکی تو جاران تشتکی مردار آن حرام نکت یا دوی من لی جاره کدن او دنگ جه عزمین هات او گوت تشتین کو خوده حلال کرنه تو حرام نحسبینه افتشت سه جاران چه بو و پشت را همو تشت دی ساحل کشیان عزمین هما وی گاوه سه زلامین کج قیسری شانده بون پیمن لبر وی مالا کو املی دمان سکنین روح جمن را گوت بوان را هره و جهتیه نکه او هر شش براجی بمن راهاتن و امکتن مالا وی زلامی ویجی جمره گوت کو چاوا دیت ملیاکت لمالا وی رواستا و جیره گوت بشینه یافایه و شیمونه کو جیره پتروس دبیجن بینه ویجی تره پیوان بیجه تو و تواهی مالته هونه بوان خلاص ببن چاق من دست به پیوینه کر روح پیروز هات سر وانجی وک کود دست پیکه ده هات بو سرمه هنگی اف پیواکو خدان گوتو بو هات بیرامن یوهنه با آوه اماد کر لیهونه به روح پیروز اماد بدن گاوا ما باوری به خدان عیسی مسیح آنی خوده دیاری روح پیروز دامه ایجار اگر خوده عین دیاری کو دابو ما دا بوانجی هنگی از کی بوم کو از لبر خوده رابن گاوا وان ابیست دنگی خود برین پس نه خوده دان و گوتن نخوا خوده جملتین دن رجی ریوکر که توبه بکن و جیانی بستینن ایجار ین کو جبر به زوردستیا دما کشتنا ستیفان بلا بوبون حتی فینیکیا قبرس و انتاقیای چوبون وان پیو جویان پیو کسی دن را نگوتن لی هن جوان این کو قبرس و کورنه بون چاقه هاتن انتاقیای جی یونانیان رجی ده پیوین و مزگنیا خودان ایسا ددان دسته خودان بوان را بو گلکان باوریانی و لی خودان زبرین خبرابه یکی گشت گوی جوینا باورمندان آل اورشلیمه و وان بارنا باسشاند انتاقیای ایجار گاوا کو او هات وی کرما خوده دید شابو او همو شداندن که جدل به خودان و گردایی بمینن چمکی او زلامکی قنج بو
بروحی پیروز و باوری تجبو. بوی آوایی علالتکی مزن بشتاری خودان بو. پشت بارنباس چو تارسوسه کل شاول بگره. او گاواوی او دید او آنی انتاقیایه. سالک ساغ او به هفره تاوی جوینا باورمندان ده جویان او گلک مروف هند کرن. او جارا پیشی لانتاقیایه جه شاگرتان را گوتن خریستیان. دوان روژان ده هند پیغمبر جه اورشلیمی برجری انتاقیایه بون. یک جوان که ناویوی هاگابوس بو رابو او بریبریا روح گوت کو وی لتوایی دنیای غلایه که گران چه به. او او غلا ددما قیصر کلاودیوس ده چه بو. شاگرتان بریاردا کو هر یک جوان لگور کارینا خواه آلیکاریه جه باورمندین لجوستانه را بشینه. او ساجی کرن. به دسته بارناباس و شاول او آلیکاری جه رسیپیان را شاندن. وی دمه هرودوس پادشاه دسته خود دریجی هن کسین جه جوینا باورمندان کر دا کو جفایه بدوان. وی عاقبه برای یوحنا بشور کشت. گاوا وی دید کو او یک لجویان خوش هات او زیده چو وی پتروس جی گرد. او یک ددما ججنا نانی شکا واده چه بو. گاوا کو پتروس کرد او آویت زندانه و جبو که نوبدریا وی بکن چار کوم لشکرین که هر یک جوان جه چار کسان پیک داد دانین بروی. نیتاوی او بو که پشتی ججنا نانی شکاوا وی درخ برگل. ایجار پتروس ده زندانه ده گرتی بو. لی جوینا باورمندان جدلو جان جبوی جخوده دخواست. شوکه بریاوی روژا که هرودوس وی درخ میدانه پتروس به دو زنجیران گریدایی دنا برا دو لشکران در آدزا. او نوبداران لبردری نوبداریا زندانه دکرن. جنشکه و ملیاکت که خودان لباوی راوستا او رونایه که ده هجره ده شوق دا. ملیاکت هنجکک لکیلکا پتروس دا او هشیار کر او گوت زور آبه. هنگه زنجیر جدستین پتروس کتن. ملیاکت جویره گوت پشتا خواه گریده و چارو خوین خواه بخه پیین خواه. وی جیو ساکر. پشتا جویره گوت عبایه خواه بکه و لپی من وره. پتروس جوی درکت دروه و لپی وی چو. لی نزانی بو تشتی که به دسته ملیاکت دبر راسته. وی دگوت قای او دیتنیه که دبینه. پشتی که او جن نوبدارین پیشی و یین دویان در باز بون او هاتن با درگهه هستن ای که دچنا باجیر. او بخول بروان وبو. او درکتن و دکوچه که را در باز بون. جنشکه و ملیاکت جوی وقتیه. هنگه پتروس هات سر هشیخوه او گوت نه براستی از دزانم کو خودان ملیاکت خواشاند و از دست هیرودس او جحمویا کو جهویان گمان دکی رزگار کرم. پشتی کو وی اویک به زلالی فهم کر چو مالا مریما دیا یوهن نایه کو جیره ده گوتن مارکوس. لور گلک جویابون و دعا دکرن. چاغی وی لدرگه در وخست کچکه کی غزمتکار آب ناوی رو دا چو و گوه خود داد داری. گاوا کو دنگه پتروس ناس کر وسا کیفاوی هات. بی کو دری وکه بزی هندر و گوت کو پتروس لبر درگه. وانجوی را گوت تاشی خواه وندا کریه. لی اوجی یا خو نهات خواره. وان گوت او ملیاکت ویه. پتروس لسر هف لدرگه تخست. گاوا وان درگه وکر وان او دید و پر شاشمان. وی دسته خو هلدا دا کو بیدنگ بمینن و جوان را گوت کو خودان چاوا او جزندانه دا خستیه. او گوت ویه که جعاقوب اوش برایان را بیجن. پشت درکت او چود درکه دن. گاوا کو بوس به ترلهویا ناو لشکران نهندک بو. که گلو چو به پتروس هاتیه. چاگه هیرودس لوی گریا او ندید نوبدار کشاندن پرسیاریه و امر کر کو بین کشتن.
و هیرودس ججوستانی برجری قیصریه بو و لوی درێما. هیرودس لە سوور و سایداییان گەلک هێرس بوو. هەنگێ ئەو هەموو بەهەبرە هاتن پشتی کو بلاستۆس شاهنەیە پادشا کشاندن ئالیێ خۆ لاف هاتن خواستن. چمکی وەلاتێ وان ji ئالیێ خواردنê ve bi welatê Hêrodes ve girêdayî bû. Îcar di roja ku hat kifşkirin de Hêrodes cilên xwe yên padişahiyê li xwe kirin, li ser kursiyê dîwanê rûnişt û ji wan re peyivî. Hingê xelkê kir qîrîn û gotin: Ev dengê Xwedayekî ye, neyê mirovan e. û di cih te ji ber ku wî rûmet nedabû Xwedê, milyaketekî xudan li wî xist, kurmî bû û mir. Lê peyva Xwedê fireh û zêde dibû. Barnabas û Şaul piştî ku xizmeta xwe anîn serî ji Orşelîmê vegeriyan û Yuhannayê ku jê re digotin Marqos bi xwe re anîn. Di civîna li Antakyayê de pêxember û mamoste hebûn. Barnabas Şimûnê ku jê re Nîger digotin, Lukyosê jî Kurenê, Menayînê ku birayê Şîriyê Mîr Herodes bû û Şaul. Çaxê ku ew diperîzin xudan û rojî digirtin, Ruhê Pîroz got: Barnabas û Şaul ji bo wî karê ku min gazî wan kiriye veqetînin. Hingê piştî ku roja girtin û dua kirin, destên xwe danîn ser wan û ew şandin. Bi vî awayî ew jî aliyê Ruhê Pîroz veşandî, dageriyan Selûkyayê û ji wir bi gemiyê çûn Qibrisê. Gava gihîştin Selamîstê, wan peyva Xwedê di kinîştên cihûyan de dan bihîstin. Yuhanna jî alîkariya wan dikir. Çaxê ew li seranserê giravê geriyan û hatin Pafosê, wan li wir yekî cihû ku pêxemberekî derewîn û serbaz bû dît ku navê wî Baryeşû bû. Ew dostê Sergios Paulosê walî bû. Walî zilamekî aqilmend bû. Wî gazî Barnabas û Şaul kir û xwest ku peyva Xwedê bibihîze. Lê Baryeşû ku wek Elûmasê serbaz dihat jî zanîn, li ber wan rabû û dixebitî ku walî ji bawerkirinê bizêvirîne. Lê Şaul yanî Pawlos bi Ruhê Pîroz tije bi baldarî li wî nerî û got: Hey kurê îblis, dijminê her rastiyê bi hemû hîle û xerabiyan tije. Ma tu dev ji xwar û vîçkirina riyên Xwedan ên rast bernadî. Vaye, destê Xwedan li hember te ye. Têkor bibî û tu ji bo demekê tavê nabînî. Di cih te mij û tarî bi ser wî de hat. Veşewîşî li yekî geriya ku bi destê wî bigire. Gava walî dît ku çi bû, wî bawerî yanî. Ew li hînkirina li ser xudan gelek şaşma. Pawlos û hewalên xwe bi gemiyê ji Pafosê birê ketin û hatin bajarê Pergeya Pamfilyayê. Hingê Yuhanna ew hiştin û vegeriya Orşelîmê. Ew jî ji Pergeyê derbas bûn û hatin Antakya Pîsîdyayê û roja şemiyê ketin kinîştê û rûniştin. Piştî xwendina şerîetê û nivîsarên pêxemberan, serekên kinîştê rê kirin pey wan û gotin: Birano, eger peyveke weya cesaretê ji xelkê re hebe, kerem kin bêjin. Hingê Pawlos rabû, destê xwe hilda û got: Gelî İsraîliyan û hûn ên din ên ku ji Xwedê detirsin, guhdarî bikin. Xwedayê vî gelê İsraîl bav û kalên me bijartin û gava li welatê Misrê diman ew kirin milletekî mezin. Bi zendê xwe yê hêzdar ew ji wir deranîn û bi qasî çil salan li çolê bîhna xwe li wan fireh kir. Piştî ku wî li welatê Kenanê heft millet qir kirin, wî li welatê wan bi mîrasî dawan. Wê demê nêzîkî 450 salan kişand. Piştî vê yekê wî hükümdar dan wan, heta dema Samuel pêxember. Pişt re wan padişahek xwest û Xwedê Şewlê kurê Kîş ji eşîra Binyamîn da wan û wî 40 salan padişahî kir. Piştî ku ew ji text anî xwarê, Davud rakir ku bibe padişahê wan
و لسر وی وها شاهیدی کر و گوت من داویده کری یشا زلامکی لگور دل خود دید اوی حمود داخوازه من بینه جه جدوندانا وی مرووی خودی جی اسرائیل غی وکو سوز دابو خلاصکار ایسا شاند هی بریا هاتناوی یوهنا جحمو گل اسرائیل غی امادا توبه کرنه هین کر گاوا کو یوهنا کار خو بر به قداندن و دانی گوت دگمانا وده از کیمه از ناوم لیوایه یک پشتی منته از نه هجامه کو دولکن چاروخا دلنگی ویده وکم گلی برایان هون زاروکن دوندان ابراهیم و یندن این کج خوده دترسن اف پیوا خلاصی جمره هاتیه شاندن چمکی ین کل اورشلیم رودنن و سرکن وان او ناس نکرن وان دیوانا ویکر و او پیوین پیغمبران این که هر روژا شمیتین خواندن آنین جه بسر کو جبو کشتناوی تو سدم ندیتن جی جه پیلاتوس خواستن کو وی بکجه پشتی کو وان حمو تشتین کل سر وی هاتنه نویسین آنین جه او جدار آنین خواره و کرن گوره لی خوده او جناب مریان را کر گلک روژان جوان این کو بویره جلیل در کتبون اورشلیمی را خویابو اونها اولبر گلی ما شاهدین وینه ایجار ام مزگینیا وی سوزا کو خوده جباو کال مره دابو ددن وی اف سوز جبو ما یعنی جبو زاروکین وان براکرنا ایسا آنی چه چاوا کو د زبورا د دویان د جهاتیه نویسین تو کره منی ایرو تو جمن ربویی اول سر راکرنا ویا جناف مریان کو او ایدی ونگر رزیبونه وی وها گوتیه از سوزن پیروز او د سوز این کو داوت ستاندبون بدن و لوما د زبوره که دندجی وها د بیجه تو ناهلی کو پیروز تا رزیبونه ببینه چمکی پشتی کو داوت د دما خود جبو ارمانجا خود خدمت کر او مر و چو باو کالین خواه و رزیا لی اوه که خوده جمرنه راکر رزیبون ندید جبو وی یکی برانو بزانن که بدسته وی لی بهورتنا گناهان جوارته دام بهیستن و هر کسی که باوریه به ایسا تینه جوان همو تشتین که به شریعت موسی و نکاربو هم به سوش ببن راستار درد که لوما هاج خواه هبن دا او یکا کو پیغمبران گوتیا نی سری و بنرن هون این که تنازن خودکن شاش بمینن و هلاک ببن چمکی از روژین وده کارکی دکم کارکی وساکو یک جوره بیجه جی هون قد باور ناکن چاغی کو پاولوس و بارناباس درکتن در و خلک جوان هیوی کر شمیا کو بیجی لسروان تشتان جوان را بپیون. چاغی جوینا دکنیشته ده بلاف بو گلک جهو و خود پرستین جملتین دن لپی پاولوس و بارناباس چون. او جی جوان را پیوین و او هشک شدان دن کو تام دکرما خود ده بمینن. شمیا دن هما بیجه تواهیا باجر جبو کو پیوا خودم ببیزه جویا. لیک هوا جویان علالت دیتن بچابنا باریه تجابون چیر کرن و لهمبر تشتین کو پاولوس تو گوترابون. هنگی پاولوس و بارناباس بزراوی پیوین و گوتن دویا کو پیشی پیوا خوده جواره بهاتا گوتن مادم که هون وی رد دکن و خواه هیجای جانا هرهایی نابینن وایه ام جی لملتین دن دزورن چمکی خدان لما وها امر کریه من تو کری روناهیا ملتان داکو تو خلاصیه حتی بکوژه دنیای یه هری دور ببی گاوا ین جرناو ملتان اف بهیست شابون و پسنا پیوا خودان دان و ین که جبو جیانا هرهی هاتوبون کفش کرن باوری آنین بوی آوائی پیوا خودان لهمو حرمه بلاو بو لی جویان جنه خود پرست و قدر بلند و گریگرین باجر راکرن سرپیان دنگاهی دان پاولوس و بارناباس و او درخستن دروی حرما خواه وانجی
توزا لنگê xwe li hember wan daweşandin û hatin Qonyayê. Îcar şagirt bi şabûnê û bi Ruhê Pîroz tije bûn. Îcar li Qonyayê Pawlos û Barnabas wek her car ketin kinişta cihûyan û wisa peyivîn ku elaletekê mezin hem ji cihûyan û hem ji miletên din bawerî anîn. Lê cihûyên ku bawer nekirin yên jî miletên din rakirin ser piyan û dilê wan li hember birayan reş kirin. Ew demekê dirêj li wirman, ji bo Xudan bi ziravî peyivîn. Xudan ji şahidiya peyva kerema xwe dikir, bi destê wan nîşan û karên mezin çê dikirin. Lê xelkê bajêr bûn du bend, hinekan pişta cihûyan girt, hinekan jî ya şandiyan. Îcar yên ji miletên din û cihû bi serokên xwe verabûn ku êrişî wan bikin, wan riswa bikin û bidin ber keviran. Gava şandî bi vê yekê hesiyan, reviyan bajarên Lîstra û derbeyê yên Lukayonyayê û der û dora wan. Li wan deran jî wan mizgînî dida. Li Lîstrayê zilamekî şet hebû ku li erdê rûdinişt. Ew ji zikmakî ve şeht bû û tu caran rêve neçûbû. Gava ku Pawlos dipeyivî wî guhtariya wî dikir û Pawlos bi baldarî li wî nerî û dît ku baweriya wî heye ku sağ bibe. Hingê bi dengekê bilind got: Rabe û li ser lingê xwe raweste. wî ji xwe hilavêt û dest pê kir, rêve çû. Gava elaleta dît ku Pawlos çi kir, dengê xwe hildan û bi zimanê Lukayonî gotin: İlah dişiklê mirovan de hatine jêr nav me. Wan ji Barnabas re got Zeus, ji Pawlos re gotin Hermes, çimkî ew peyvbêjê serekê bû. Kahinê Zeus yê ku pêrezgeha wî li derveyî bajêr bû, ga û tacegul anîn ber dergehên bajêr, wî bi elaletê re xwest ku goriyan bide. Gava ku şandiyan, yanî Barnabas û Pawlos ev yek bihîstin, wan cilên xwe çirandin, bi nav elaletê ve bezîn qeyriyan û gotin: Camêrno, hûn çima wisa dikin? Em jî wek we mirov in. Ev tên Xwedê ne. Em mizginiyê ji we re tînin, da ku hûn ji van tiştên pûç li wî Xwedayê jîndar vegerin, yê ku erd û ezman, derya û hemû tiştên ku di wan de ne afirandine. Di dema nefçên bihûrî de wî hişt ku her millet li rêya xwe here. Dîsa jî wî xwe bê şahîdî nehişt. Tencî kir û ji ezmên baran û demsalên berdar dan we. Bi xwarinê hûn têr kirin û dilê we tije şabûn kir. Bi van peyvan wan bi zorê kir ku elalet ji bo wan goriyan nede. Lê cihû ji Antakya û Qonyayê hatin û elalet kişandin aliyê xwe. Hingê wan Pawlos dan ber keviran, ew kaş kirin derveyî bajêr û gotin qey miriye. Lê gava ku şagirtan dora wî girt, ew rabû û çû na bajê. Dotira rojê ew bi Barnabas re çû derbeyê.
پشتی کو وان مزگینی داوی باجاری و گلک کس کرن شاگرد او وگریان لیسترا انتاقیا و قونیایه. وان دلی شاگردان خورد تکر او دشداندن کو د باوریه د بمینن و گوتن دوی ام د گلک تنگیان را در باس ببن و بکون پادشاهی خوده. پشتی کو وان جبو هر جوینی رسپی را کرن بدوا و روژی گرتنی او سپارتن وی خودانه که باوری پیانی بون. پشره د پسیدیای را در باس بون و هاتن پانفیلیای. لپرگه جی پیوا خوده گوتن و برجیر بون چون انتالیای. جور او بگیمیه وگریان انتاقیای. وی درا کو جبو وی کاری کو آنی بون سری لکرما خوده هات بون سپارتن. گاوا هاتن وان جوینا باورمندان کم کر و همو تشتین کو خوده بدسته وان کربون و چاوا دریه باوری لبر ملتان بکری بو تف گوتن. او دمکی دریش لور بشاگرتان رمان. هنک کسین که جوستانه دا کتبون انتاکیایه هینی برایام دکرن و دگوتن اگر هون لگور عادتا موسا سنت نبن هون نکارن خلاص ببن. ایجا پشتی کوان و پاولوس و بارناباس گلک هفبرن و آنین و دفجنی کرن هنگی برایان بریار دا کو پاولوس بارناباس و هنکین دن هلکشن اورشلیمه دا کو جبو ویه که بشاندی و رسپیان رب پیون. دا ایجار جوینه او بره کرن. چاگه دا فنیکیا و سامریای را در باست بون لسر زویرینا ملتان آل خوده دگوتن و همو باورمان پر شاده کرن. چاگه گشتن اورشلیمه جه آلیه جوینه شاندی و رسپیان و هاتن قبول کرن و همو تشتین که خوده بدسته وان کربون گوتن. لی هنک باورمندین که جمسبا فیریسیان بون رابون و گوتن دوی کو او بین سنت کرن و امر لوان بی کرن کو شریعتا موسا پیک بینن. شاندی و رسپی جبو کل لسر و پرسیب پیون جویان. پشتی گوتو بجه که دریش پتروس رابو و گوت برانو هون دزانن کو بری نها خوده جناو و از بجارتم دا کو ملتین دن پیوا مزگینیه جمن ببیزن و باوریه بینن. و خدای کو بدل مروف دزانه چاوا کو روحی پیروز دامه وصا داوانجی و او اری کرن. وی دلی وان بباوری پاقش کر و تو جهتی نخست ناو برا مووان. ایجار چما هون خوده دی جربینن و نیره که وصا داتینن سرستوی شاگرتان که نه باو کالین ما و نه جی مدکاری بو که ام هر گرن. نه لی ام باور دکن چا که ام بکرم خودان ایسا خلاص دبن وصا جی او خلاص دبن. هنگه توایا جوینه بیدنگ ما و گوه خودان گوتنین بارناباس و پاولوس ین کو خوده به دسته وان گلک نیشان و کار مزن دناو ملتین دن دکر بون. پشتی کو وان پیوینا خو خلاص کر آقوب برسف دا و گوت برانو گوه خو بدن من. شمون گوت کو چاوا خوده پیشی هات سردانا ملتین دن دان کو جناف خلکی کی جبو ناوه خوراکه. ev yek peyvên pêxemberan jî digire wekû hatiye nivîsîn piştî vê yekê ez ê vegerim û konê Dawudê ketî dîsa vegerim. Dêrên wî yên hilweşiyayê careke din ava bikim û dîsa rakim. Da ku hemû mirovên bişûn de mayî û hemû milletên mayî yên ku navê min li ser wan e li Xwedan bigerin. Ew xudanê ku ji berê ve ev tişt dane zanîn vê dibêje. Ji ber vê yekê ez gihîştim vê biryarê ku divê em wanên ku ji milletên din li Xwedê dizêvirin nedin tengiyê. Lê em ji wan re binivîsin ku xwe ji tiştên ku bi pêşkêşkirina ji pûtan re mûrdar bûne ji fûşiyê, ji heywanên mirar û ji xwînê dûr bixin. Çimkî hê ji demên bihûrtê ve di her bajarî de şerîeta Musa tê hînkirin û her roja şemiyê di kinîştan de tê xwendin. Hingê di çavên şandî û resipiyan û tevayê civînê de qenc xuyabû ku ji nav xwe zilaman bibêjêrin û bi Pawlos û Barnabas re bişînin Entakiyayê.
وان جهودایê ku jê re dibêjin Barsabas û Sîlas yên ku di nav birayên de sereke bûn şandin. Bi destê wan ev name nivîsîn. Birayên weşandî û resipî silavan li bawermendên ji miletên din ên li Entakya, Sûriye û li Kîlîkyayê dikin. Me bihîst ku hin kesên ji nav me derketine ku me li wan tembîh nekiriye bi peyvên xwe hûn reht kirine û serê we tevlîhev kirine. Ji bo vê yekê me hemûyan bi hev re biryar da ku em çend kesan bibijêrin û bi birayên xwe yên hezkirî Barnabas û Pawlos re bişînin ba we. Wan her duyan di ber navê Xudanê me İsa Mesîh de mirin dane ber çavên xwe. Loma me Cihuda û Sîlas şandin ku ew ê bi dev jî aynî tiştan ji we re bêjin. Çimkî ji rihê pîroz û ji me re ji tenc hat dîtin ku em ji van tiştên ku pêwîstin pê ve barekî din danênin ser pişta we. Îcar hûn xwe ji tiştên ku bi pêşkêşkirina ji pûtan re mûrdar bûne ji xwînê, ji heywanên mirar û ji fiûşiyê dûr bixin. Eger hûn xwe ji van tiştan biparêzin hûn ê qenc bikin. Di aştiyê de bimînin. Îcar ew hatin şandin û daketin Entakyayê. Wan tevayê komê civand û name dan wan. Gava wan xwend bi handana wê şabûn. Cihuda û Sîlas ku ew bi xwe jî pêxember bûn bi gelek peyvan cesaret û hêz dan birayan. Piştî ku ew demekê li wirman, birayan bi aştî ew birê kirin ba yên ku ew şandibûn. Lê Pawlos û Barnabas li Antakyayê man û bi gelekên din re peyva Xudan hîn kirin û mizgînî dan. Piştî çend rojan Pawlos ji Barnabas re got: Were, em vegerin û herin her bajarê ku me peyva Xudan tê de daye bihîstin. Serekî bidin xwişk û birayan û bibînin ku ew çawan e. Barnabas xwest Yuhannayê ku jê re dibêjin Marqos jî bi xwe re bibe. Lê Pawlos qenc nedît yê ku li Pamfîlyayê ji wan veqetiya û bi wan re hewxa bitî bi xwe re bibin. Îcar devjeniyekê dijwar ket nawan. Wisa ku ji hev veqetiyan. Barnabas Marqos hilda û bi gemiyê çû Qebrîsê. Lê Pawlos Sîlas bijart û ket rê. Birayan ew spartin kerema Xudan. Ew li Sûriye û Kîlîkyayê digeriyan û hêz didan civînan. Hingê Pawlos hat Derbe û Lîstrayê jî. Li wir şagirtek hebû ku navê wî Tîmoteês bû. Ew kurê jinikê cihûya bawermend bû, lê bavê wî necihû bû. Birayên ku li Lîstra û Qonyayê bûn, li ser wî bi qencî dipeyvîn. Pawlos xwest ku ew bi wî re bê. Ew hilda û ji ber cihûyên wan deran ew sunnet kir. Çimkî hemûyan dizanî bû ku bavê wî necihû bû. Gava ku di bajaran re derbas dibûn, biryarên ku li Orşelîmê ji aliyê şandî û resipiyan ve hatibû dayîn, didan wan da ku wan pêk bînin. Bi vî awayî civînên bawermendan di baweriyê de xurt dibûn û roj bi roj hejmara wan zêde dibû. Ew di herema Frîgya û Galatyayê re derbas dibûn. Çimkî Ruhê Pîroz nehêş ku peyva Xwedê li herema Asyayê bêjin. Çaxê ew hatin pêşberî Mîsyayê, xwestin ku herin herema Bîtinyayê. Lê Ruhê İsa destûr neda wan. Di ber Mîsyayê re derbas bûn. Daketin Troyayê. Bi şev Pawlos bi dîtiniyekê de dît ku zilamekî Makedonî radiwesta. Ji wî lava dikir û digot: Derbasî Makedonyayê bibe û alîkariya me bike. Gava wî ev dîtinî dît, dicih te em xebitîn ku em herin Makedonyayê. Me jê derxist ku Xwedê gazî me dike ku em mizgîniyê bidin wan. Em ji Troyayê bi gemiyê derketin û sererast çûn Samotraxê. Dotira rojê em gihîştin Neapolisê. Em ji wir çûn Fîlîpyayê ku ev der bajarekî serekeyê Makedonyayê ye û koloniyekê Romayê ye. Em li vî bajarî çend rojan man. Roja şemiyê em di dergehê bajê re derketin û çûn ber Lêva Cem.
چمکی ام دفکرین کو لورجه کی دواکرنه هیه. ام رونشتن و به جنین کل ورجبیا بون را پیوین. دناوان ده جنکی خود پرست آکو ناوی لیدیا بو گوتاریا مدکر. او جباجاره تیاترایه بو و جلیم بنفشی دفروتن. خودان دلی وی وکر داکو به بالداری گوی خو بده تشتین کو پاولوس دگوتن. چاغه او مالیان خو اماد بون و جمع هیوی کر و گوت. اگر هن من باورمنده که خودان ده حسبینن کرم کن. ورن مالا من و لور بمینن. و زور لمکر ام برن. و روژه که چاغا ام دوچون جه دعا کرنه کچکه که غزمتکار آکو روحی فالبازیه پیره هبو راستی مهات. و به فالبکرنه جخودیه خوره گلک پرده دا قزنج کرن. کچک لپیمه و پاولوس دهات و به قیرین دگوت. اف مروون ها خزمتکارن خدای هری برزن. او ریا خلاصی به ود دنزانی. کچکه بروژان اویک کر. لیل زورا پاولوس چو زیوری و جروح را گوت. از به ناوی عیسی مسیح لتا امر دکم جوی درکه و همه وی گاوه روح جوی درکت. ایجار گاوا کو خودین وی دیتم کو هیویا وان آقازنج کرنا پرانج دست درکت وان پاولوس و سیلاس گرتن کاش کرن میدانا سوکه با سروران. چاغه او آنین با سرورین باجر وان گوت. اف مروین ها باجر ما تفله دکن اف جهونه و عادتن کو جبون و روماییان چنابن کو ام بکن آن قبول بکن هین دکن. هنگی علالت جی ایریشی وان کر سردارین باجر جلین سر وان دان چراندن و امر کرن کو بداران لوان بخن. پشتی کو گلک لوان خستن او آویتن زندانی و لقردیان امر کرن کو باش چابنریا وان بکه. لسر وی امر کرنه وی او کرن هجریا هندر و لنگی وان قید کرن. لدوران نیوی شبه پاولوس و سیلاس دعا دکرن و جو خوده را لاوجه دگوتن. گرتیان جی گوتاریا وان دکر. جنشکی و ارتحجینه که و سامزن چیبو کو بنگهین گرتیگه هی بلقیان. و ده جهده همو دری و زنجرین هر کزی و بون. چاقه قردیان هشیار بو و دید کو درین زندانه و کرینه شوره خو کشاند و دکر کو خود بکجه. چمکی وی گوت قای همو گرتی رویانه. لی پاولوس به دنگه که بلند گازی کر و گوت. نبات خو بکجی ام حمول ورن. قردیان روناهی خواست و کت هندر. لرزی و خوا آوید بر پاولوس و سیلاس. وی اوانین در و گوت. از بنی. از چه بکم داک و از خلاص ببم؟ وانجی برسف دا و گوتن. باوری خو به خدا نیسا بینه. تو و مالا تجی هونه خلاص ببن. و وان پیوا خودان جوی و جو هموین لمالاوی را گوتن. هما دوی ساعتا شوه دا وی او برن و برینه نوان ششتن. و دجته او همو مالین وی اماد بون. وی او درخستن مالا خواه سفره لبرواندانی. او گلک شابو کو وی او توایا مالاوی باوری بخوده آنین. چاغه بوروش سرورین باجر وظیفدار شاندن و گوتن وان مروان بردن. هنگی قردیان او یک جه پاولوس را گوت. سرورین باجر خبر شاندن کو هم بین بردان. ده ایجار در کبن و بسلامت هرن. لی پاولوس لوان وگراند و گوت. ام اینکو هم ولاتین رومایینه بیکو دیوانا ما بیکرن لبر خلکه لما خستن و ام آویتن زندانه. نها بدزیمه دردخن. نا او یک چنابه بلا او بخواه بین او مدرخن. هنگی وظیفداران او پیف جه سردارین باجر را گوتن. گاوا وان بیسکو او همولاتین رومایینه ترسیان. هاتن هیوی جوان کرن او درانین و جوان خواستن کو جه باجر درکوین.
پشتی کو جزندانی درکتن چون مالا لیدیایه. لور خوشکو برا دیتن هان دانوان او چون. پشتی کو پاولوس و سیلاس ده آمفیپولیس و آپولونیای را در باسپون هاتن سلانیکه. لور کنیش تکه جویان هبو. و پاولوس وکو جخوره کربو عادت چو باوان و سه روژین شمیان لسر نویسارین پیروز بوان را پیوی. جوان را شیروه کر و اثبات کر که دویا مسیح جفا بکشانده و جنا مریان را بویا. او گوت اف ایسایی که از جواره ددم بهیستن مسیحه. هنک جوان کمک مزن جی یونانیین خود پرست و هنک جنین خویای باور کرن و بشتاری پاولوس و سیلاس بون. لی جهویان چاونباریا وان کر. جخلکین چارشیه هن مروفین خراب کشاندن آلیه خواه علالتک جواندن و دباجر ده لاله چه کرن. ایریشی مالا یاسون کرن و لی دگریان که وان درخن برخلکه. لی چاغه پاولوس و سیلاس ندیتن وان یاسون و چند برایندن کاش کرن بر سرورین باجر و بقیرین گوتن ام مروفین کو دنیا سرو بنو کرنه هاتنه ورجی و یاسون او حواندنه مالا خواه. اف حمول لهم بر قانون قیصر رات بنو تبیجن پادشاهی که دن هیا ناوی وی ایسایه. گاوا علالتی و سرورین باجر افگوتن بیستن هشیوان تولهف بو و پشتی کو جیاسون و یندن کفیلتی ستاندن او بردان. هما وی شبه براین پاولوس و سیلاس شاندن برویایه. چاقه او گیشتن ور او چون کنیچتا جوهیان. او مروفین لور جیین سلانی که بیتر هش فکری بون. وان پیف جدل و جان قبول کر و هر روز لسر نویسارین پیروز لیکولین کرن. که گلو افتش وسانه. ایجار گلکان جوان باوریانی. دنا وان ده جنین یونانی یین قدر بلند و میرجی نکیم بون. لی گاوا جویین سلانی که هین بون که پاولوس پیوا خوده لبرویای جی دایه ویستن او هاتن وی دریجی. علالت تکتان و راکرن سرپیان. هنگی برایان ده جهت پاولوس شاند که هر بر دریای لی سیلاس و تیموتیس هی لورمان. یین کو او برن او آنین حتا اتینایه. پشتی کو جه پاولوس امرستاندن کو سیلاس و تیموتیاس زوکا هرن باوی او پاشوه بگریان. چاغه پاولوس لی اتینایه لبنداوان بو و دید کو باجار بپوتان تجیه روحیوی عاجز بو. ایجا لکنیشته او بجویان و بیونانیین خود پرس را لچارشیه جی هر روش راستی که باتا بوان را دکت پیوینه. هن فیلوزوفین اپیکوری و هنین ستوئی جی بویره گوت بیش کرن. هنکان گوت اوه کلکلو دخوازه چه بیشه؟ هنکین دنجی گوتن وصا خویا دبکو او خدای غریب ددن از کرن. چمکی پاولوس لسر ایسا و لسر ویجینی مزگینی ددا. وان اوگرد و آنین آریوپاگوسه و گوتن گلو ام دکارم بزانن اف هنداریا نو یا کت ددین از کرن چیه؟ تو هندشتن غریب دینی گوهیمه و لوما ام دخوازم بزانن کو افته چه معنی؟ همو آتینایی و غریبین کو لوردمان جگوتن و بیستنا تشتین نو پیوه دما خو بتشتین دن درباس ندکرن. هنگی پاولوس لناوندا جوینا آریوپاگوسه راوستا و گوت گلی زلامین آتینایی از و جهر آوایی و گلک دیندار دبینم. چاقه از دناف باجر ده دگریام و من قنجل تشتین که هند پرزنه نیری من دناف وانده گوریگه هک دید کلستر نویس بو جه خدای نناصره. ایجار ویه که هم بنزانی ده پرزنه از بوددم ناس کرن. خدای که دنیا و حمود تشتین که تیدنه چه کریه ایه که خدان عرض و عزمینه ده پرستگهین که به دست مروف هاتنه چه کرن در رونانه وکو او حوجدار تشتکی به دست مروفان جویره خدمت نایه کرن چمکی یکو جیان هلمو هر تشتی ده همویان اوه جباوه کی وی حمو ملتین دنیای آفراندن و زمان وان و سنورین درا کو اولید جین کفشکر کو اول سر حمو روی عرده رونن
وی او یک کرکو او لوی بگرن و اگر امکان هبه به دست بلین که وی ببینن لی او جتو کسی جمع ندوره چمکی ام بوی دجین بوی دلوین و بوی هنه چواکو هنج هوزان وجی گوتنه ام جی جدوندانا وینه ایجار جبر که ام جدوندانا خودینه دوی ام نفکرن که خودی وک زیر زیف آن وک گوری که به حش و هنر مروف هاتیه چه کرنه خودی چاوین خواه لدم نزانین نقاند لینها او لهر دره لحمو مروفان امر دکه که توبه بکن چمکی وی روژه کفش کریه و اوی دوی روژه ده به دست ظلامه که وی دست نشان کریه به داد پروری دیوانا دنیای بکه براکرنا ویا جناف مریان وی اولهی دا حمویان که جبو وی کاری او مروف هاتیه دست نشان کرن گاوا ویژینا مریان بیستن هنکان تنازین خو کرن لی یندن گوتن امی لسر وی که جاره که دن گوه خو بدن ته بوی آوایی پاولوس جناوان درکد لی هنک بشتاری وی بون و باوریانین دناوان ده دیونیسیوسه اندامه آریوپاگوسه و جنکه کناوه وی دمریس بو و هنکین دن هبون پشتی وان تشتان پاولوس جه آتینای درکد و چو کورینته لور جویک کو ناوه وی آکیلاس بو دید کو به اصلی خو جه پونتوسه بو او به پیرکا خو پرسکیلاره نوجه ایتالیای هاتو بو چمکی قیصر کلاودیوس فرمان دابو کو همو جهو جرومای درکبن پاولوس چو باوان و جبر کو پیشه وی عینی بو لباوان ما و بوان رخبتی کاریوان کنچه کری بو هر روژا شمیه او لکنیش ده دکت پیوینه و دخبتی کو باوریا جهو و یونانیان بینه چاقه سیلاس و تیموتیس جماکدونیای هاتن پاولوس خو بتواهی داهین کرنا پیوه و جهویان را شاهدی دکر کو مسیح ایسایه ایجار گاوا کو او لهمبر درکتن و چیری وی کرن وی جلین خو داوشاندن و گوت بلا خوینا و دستوی و دبه از بریمه جنها و پیوه از هرم با ملتان هنگه او جکنیشته درکت و چو مالا مرووکی کن ناویوی تیتوس یوستوس بو او خوده پرست بو و مالاوی لکیلکا کنیشته بو سرکه کنیشته کریسپوس به توایا مالین خو و باوری به خدا نانی گلک کورینتین کو پیوا پاولوس دبیستن باوری دانین و اماد دبون شوکه ده دیتنیه که ده خودان جو پاولوس را گوت نترسه بپیوه و بدنگ نمینه چمکی از بترمه و تو کس دست خود درجیتا ناکه کتا بئشینه جبر کو لوی باجاری گلک گل من هیه اولوی داره سالکه و 6 ماهان ما وی دناوان ده پیوا خوده هین دکر ایجار چاقه کو گالیوس لآخایای والی بو جهو بون یک لهم بر پاولوس رابون او درخستن بر دیوانه وان گوت اوه ها باوری امروان تینه کو برین لهم بر قانونی بپرزن خوده گاوا پاولوس دکر کو بپیوه گالیوس جهویان را گوت اگر مثلا نحقی آنجی سوچه کی خراب بویا جهینو شخو من گوحی خوب دا گلین و مادم کو مسئله لسر پیف ناف و قانون آویه هن بخو لیبنرن از ناخوازم ببم دادگره وان تشتان اوی او جدیوان درانین هنگه همویان سرکه کنیشته سوسته نیسگرد و لبر دیوان خانه لی خستن لی قد نغما گالیوس بو پشتی که پاولوس گلک روژان لوی داره ما خاطر جو باورمندان خواست و به گمیه بره خدا آلیه سوریه پرسکیلا و آکیلاس جی بوی ربون وی لکنخاریای پوره خو کرکر چمکی ندرکه وی هبو چاقه او گیشتن افسه وی اولوی داره هشتن او بخود چو هندره کنیشته و به جهویان را کت پیوینه گاوا وانجه خواست که او هی دمکی دریج بمینه او رازی نبو لی چاقه خاطر جوان خواست گوت خدای حزب که از دیسا وگرم باوه
پشتره بگیمیه جه افسه درکت. گاوا هات قیصریه هلکشیا اورشلیمه. سلاو لجوینه کر و داکت انتاقیایه. پشتی کو پاولوس دمکه لورما درکت ره. لحرما گالاتیا و فریگیایه جه بجی چو هر دره و هیزدا همو شاگردان. ایجار جویه کی که ناوی وی آپولوس به اصلی خواه جسکندریایه و زانبیج بو هات افسه. وی نویسارین پیروز قنج دزانی بو. دریا خودان ده هاتو بو پرورده کرن. به کلگرمیا روح لسر ایسا راست پیوی و هینده کر. لیتنی امات کرنا یوهن دزانی بو. وی دست پیکر. لکنیشته بزراوی پیوی. گاوا پریسکیلا و آکیلاس او بیستن او برن باخوا. و رویا خوده هی راستر جوی را شیرو وکرن. گاوا آپولوس خسکو هر آخایایه برایان جسارت دانه و جبو که وی قبول بکن نامج شاگرتان را نویسین. ایجار گاوا گیشت وی داره وی گلک آلیکاریا وان اینکو به کرمه باوری آنی بونکر. چمکه وی به اشکری دنگی جویان دبری و به نویسارین پیروز نشان دادا کو مسیح عیسایه. ایجار گاوا کو آپولوس هیلی کورین تیبو پاولوس ده حرمین ناوین را درباس بو او هات افسه او لور چند شاگرد دیتن. وی جوان را گوت ما گاوا کو و باوری آنی و روحی پیروز ستاند. وان لی وگرند و گوتن نا ما قد نبستیجی که روح پیروز هیه. هنگی وی گوت لی هون بچه اماده هاتن اماد کرن. وان گوت به اماده یوحنا. پاولوس گوت اماده یوحنا لسر توبه کرنه بو. او جی خلقه را دگوت که باوریه بوی یکو پشتی وی تی بینن یعنی به ایسا. ایجار گاوا کو ابیستن به ناوی خودان ایسا اماد بون. چاقه پاولوس دستین خود دانین سروان روحی پیروز هات سروان. به زمانین دن پیوین و پیغمبرتی کرن. او همو لدورا 12 زلامان بون. پاولوس کت کنیشته. به قاسی 3 مان به ویرکی پیوی. لسر پادشاهیا خوده کت پیوینه. و باوریا مروان دانی. چاقه هنکان سرحشکی کر باور نکرن و لبر خلکه بخرابی لسر ریه پیوین وی دو جوان بردا شاگرد جوان وقتاندن و هر روز ده درسخانه تیرانوسته دکت پیوینه. به یکی به قاسی 2 سالان کشان. به بی آوایی همو ین کل حرما آسیای رو دنشتن هم جهو و هم جم ملتین دن پیوا خودم بهستن. خوده به دسته پاولوس گلک کرامتین ندیتی کرن. حتی چاقه او دستمال و پیشمالین کل وی کتبون جن نخوشان رد برن نخوشی آواند چو و روحین خراب جوان دردکتن. ایجار دناو جویان ده هن گرکین کو جن دردخستن دست پیکرن لسر ین کو بروحین خراب کتبون. گازی ناوی خودان ایسا کرن و گوتن از بناوی ایسای کو پاولوس ده بیستن لوه امر دکم که هون درکبن. هفت کرن سر کاینه کی جویان ای بناوی سکیوا او یک تکرن. لی روحی خراب لوان وگراند و گوت از ایسا راست دکم او به پاولوس چی دزانم. لی هون چینه. هنگی مروفه که روی خراب بیره بو خواه آویت سروان. زورا همویان بر. او ساکو افتازی و بریندار جوه مالی درکتن. چاقه ابیک جه آلیه همو جهو و ملتین دن این کل افسی رو دنشتن به هات بیستن ترس کت سر همویان و ناوی خودان ایسا هات بلند کرن. گلک جوان این که باوری آنی بون داتن گونه خواه اشکره دکرن و کرنه خواه دگوتن. گلک جوان این که سیربازی دکرن کتابین خود جواندن و لبر همویان شوتاندن. بهای وان کتابان هات حساب کرن. 5000 زیف دکر. به وی آوایی بیوا خودان هی بیتر بلاو دبو و هزدار دبو. پشتی کو افتش چیبون پاولوس در روح تبریار دا کو در مکدونیا و آخایه را درباس ببه و هر اورشلیمه. وی گوت پشتی کو از هرم وی داره دوی از رومایی جی ببینم. وی 2 آلیکارین خواه تیموتیس و اراستوس شاندن مکدونیایه و او بخواه دمکی دنجی لحرما آسیایه ما.
Di wê demê de xirecinek nehindik li ser riyê derket. Mirovekî zîvker ku navê wî Dimitrios bû, ji zîv perestgehên biçûk ên Artemisê çêdikirin û bi vê yekê gelek kar ji pîşekeran re derdixist. Dimitrios ev kesên ha û yên ku bi karên wiha ve mijûl dibûn li hev civandin û got: Gelî hevalan, hûn dizanin ku dewlemendiya me ji vî karî ye. Hûn dibînin û dibîzin ku ne tenê li Efesê, hema bêje li tevahiya herêma Asyayê ev Pawlosê ha dibêje. Yên ku bi destan hatine çêkirin ne Xwedê ne û wî baweriya gelek mirovan aniye û ji rê derxistine. Îcar talûke ne tenê ew e ku ev pîşeyê me ji giramiya xwe dikeve. Lê ev e ku perestgeha xwedayê mezin Artemis bi tiştekî nayê hesab kirin û mezinahiya wê ya ku li tevahiya herêma Asya û li dinyayê tê perizîn bêqedir dibe. Gava ev yek bihîstin ew bi hirsê tijebûn û bi qîrîn gotin: Artemisa Efesyan mezin e. Bajar tev li hev bû. Hevalriyên Pawlos, Gayos û Aristarxosê Makedonî bi xwe re kaş kirin û tev bi hev re zêriyan ber tiyatroyê. Pawlos xwest ku bikeve nav elaletê, lê şagirtan nehişt. Hin serwerên herêma Asyayê yên ku dostên wî bûn xeber jê reşandin û jê hêvî kirin ku neçe tiyatroyê. Îcar hinekan tiştek, hinekên din jî tiştekî din diqîriyan. Çimkî elalet tev li hev bû û gelekan ji wan nizanîbû ku ji bo çi kombûne. Hinekan ji elaletê Skenderê ku cihûyan dabû pêş derxistin navendê. Skender destê xwe bilind kir û xwest ku li hember elaletê xwe biparêze. Lê çaxê fêm kirin ku ew cihû ye, bi qasî 2 saatan tev bi hev re qeyriyan û gotin: Artemisa Efesyan mezin e. Îcar çaxê nivîskarê bajêr elalet bêdeng kir, got: Gelî Efesyan. Malbir kî ye ku nizane bajarê Efesê parêzgerê perestgeha Artemisa mezin û parêzgerê kevirê wê ye ku ji ezmên hatiye xwarê ye. Ji xwe ev tişt nayên înkar kirin. Îcar divê hûn bêdeng bin û tiştekî bêtedbîr nekin. Ev zilamê ku we anîne vir ne dizên perestgehê ne û ne jî çêrê Xwedayê me kirine. Îcar eger giliyê Dimitrios û pîşekarên bi wî re li hember kesekî hebe, dadgeh vekirîne û walî hene. Bila ew hevdû sujdar bikin. Lê eger hûn ji wê zêdetir tiştekî bixwazin, bila di civîna resmî de lê bênêrîn. Çimkî talûke ev e ku ji bo van tiştên ku îro çêbûne em dikarin bi serhildanekê bên sujdar kirin û ji ber ku sedem tune em nikarin hesabê vê tevliheviyê jî bidin. Piştî ku wî ev got, civîn belav kir. Piştî ku hengame rawesta, Pawlos şand pê şagirtan, cesaret dawan, xatir ji wan xwest û berê xwe da riya Makedonyayê. Çaxê divan hereman re derbas bû, bi gelek peyvan cesaret da bawermendan û hat Yewnanistanê. Ew sê mehan li wê derê ma. Gava wî karê xwe kir ku here Sûriyê ji wîyan li hember wî gêr û fenek çêkir. Loma wî biryar da ku di riya Makedonyayê re vegere. Ji Beroyayê Sopatrosê kurê Pîros
ji Selanikîyan Aristarxos û Sekundos, Gayosê derbeyî û Tîmoteyês û ji herêma Asyayê Tixîkos û Trofîmos bi wî re rêwîtî kirin. Ev berî me çûbûn û li Troyayê li benda me bûn. Em jî piştî rojên cejna nanê şikeva bi gemiyê ji Filîpyayê bi rê ketin û di 5 rojan de li Troyayê gihîştin bawan. Em li wir 7 rojan man. Di roja pêşiya hefteyê de çaxê em civiyan ku nêm bişkênin, Pawlos bi wan re dipeyvî û ji ber ku wî dixwest dotira rojê biçûya, peyvîna xwe heta nîvê şevê dirêj kir. Li oda jorîn a ku em lê civiya bûn gelek qendîl hebûn. Xortekî ku navê wî Eytixos bû di pencereyê de rûdinişt. Ket xewekî giran. Pawlos peyvîna xwe gelek dirêj kir. Eytixos bi xewê veçû. Ji qata sisiyan ket xwarê û miriyî hat hildan. Lê Pawlos çû jêr bi ser wî de xwar bû. Ew himbêz kir û got: Nekin qîrîn, ruh hatê. Pişt ve Pawlos derket jorê, nan şikand û xwar. Heta ku roj derket, bi wan re dûr û dirêj peyvî û rabûr çû. û xort saxbûyî anîn hundir û gelek dilşa bûn. Em li gemiyê siwar bûn û ber bi Asosê veçûn. Niyeta me ew bû ku em ji wir Pawlos bistînin gemiyê. Çimkî wî biryar dabû ku peya here. Ew li Asosê hat pêşiya me. Me ew hilda gemiyê û em gihîştin Mitilînê. Em ji wê derê bi gemiyê çûn û dotira rojê em gihîştin pêşberî Xiosê. Roja din em di Samosê re derbas bûn û dotira rojê gihîştin Miletosê. Çimkî Pawlos biryar dabû ku bi gemiyê bê rawestin di ber Efesê re derbas bibe, da ku dema xwe li heyrema Asyayê nebihûrîne. Wî dilezand ku eger çêbe di roja Pentekostê de li Orşelîmê be. Pawlos ji Miletosê xeber şand Efesê û resipiyên civînê gazî ba xwe kirin. Çaxê ew hatin bawî, wî ji wan re got: Hûn bi xwe dizanin. Ji roja pêşî ve gava ku milningê xwe avêtiye herêma Asyayê heta niha ez çawa di nav we de rabûm û rûniştim. Min bi hemû dilnizmî û bi hêstirên çavan di nav wan ceribandinên ku ji gêr û fenên cihûyan hatin serê min ji xudan re xizmet kir. Min xwe ji gotina tû tiştên ku ji bo we kêr tên neda paş. Lê min hem bi eşkereyî hînî we kir û hem jî ez mal bi mal geriyam. Min hem ji cihû û hem jî milletên din re şahîdî kir ku li Xwedê vegerin û baweriyê bi Xudanê me îsa bînin. û vaye niha ez bi daxwaza ruh girêdayê diçim Orşelîmê û ez nizanim li wir wê çi bê serê min. Bi tenê ez dizanim ku Ruhê Pîroz li her bajarê ji min re şahîdiyê dike ku zincîr û tengahî li benda min in. Lê belê ez tu qîmetê nadim xwe bi xwe. Armanca min bi tenê ev e ku ez berpirsiyariya xwe û wê xizmeta ku min ji Xudan îsa standiye bînim serî ku ez şahîdiya mizginiya kerema Xwedê bikim. Vaye ez dizanim hûn hemû yên ku ez di nav we de geriyam û min padîşahî da bihîstin, êdî hûn rûyê min nabînin. Ji ber vê yekê di roja îro de ez ji we re şahîdiyê dikim ku ez ji xwîna her kesî bêrî me. Çimkî min xwe neda paş. Min hemû daxwaza Xwedê ji we re got. Îcar hay ji xwe û ji hemû keriyê ku Ruhê Pîroz hûn di nav de kirine çavdêr hebin. Şivantiya civîna bawermendan a Xwedê bikin, a ku wî bi xwîna kurê xwe bi dest xistiye. Ez dizanim piştî çûyîna min gurên har ên ku ber kêrî nakevin, wê bikevin nav we.
حتی جناو و بخواجی زلان وی درکوین و تشتن خواروویچ بیجن دا کو شاگردان لپی خو ببن جبر وی یکی هشیار بمینن جبیر نکن کو 3 سالان بشو و بروج بهسترین چاوان من دفج هشیار کرنا هر یکی جوا برندا اونها از و دسپیرم خوده و پیوا کرماوی او پیو دکاره و آوا بکه او دناو حموین که هاتنه پیروز کرنده میراسی بدوه من چاو ندا زیو آن زیر آن جلین تو کسی هم بخواه دزانن که او دستین ها هم جبو حوجداریا من و هم جی جبو حوجدارین وان این که بمن رنه خبتین من ده هر تشتی ده نیشانی وداکو دوی ام بوی آوایی گلک بخبتن و آلیکاریا لوازان بکن و پیوین خودان ایسا بینم بیرا خواه وی بخواه ده گوت بختواریا داینه جیاستاندن مزنتره پشتی کو افتش گوتن او به همیان را چو سرچوکان و دعا کر همو گلک گریان خو آویتن ستوی پاولوس و او راموسان هی بیتر جبر و پیوا کو وی گوتو بو ایدی هون روی من نابینن کدر گرتن پشتا او برن هتا با گیمیه و بره کرن ایجار گاوا ام جوان وقتیان و بگیمیه کتن ره سر راست ام هاتن کوسه دوترا روژه ام گشتین رودوسه و جورجی ام هاتن پاتارایه ما گیمیه که کو دچو فینیکیایه دید ام لوی سوار بون و بره کتن گاوا کو قبل سخویا بو ما اول ملی چپه هشت ام به آلیه سوریه و چون و لباجاره سوریه راوستان چمکی دویا باره گمیه لور باعتا والا کرن ما شاگرد دیتن و ام هفت روژان لوی دریمان وان بروح جپاولوس رد گوت کو او نچه اورشلیمه ایجار چاقه ما روژین خو لور تمام کرن ام رابون و بره کتن همو به جن و زاروکین خو به حتی در وی باجر ام بره کرن لور لبر لیوا دریایه ام چون سر چوکان مدوها کر و مخاطر جهب دو خواست پشتره ام کتن گیمیه و اوجی بگریان مالین خواه چاقه مریویتیا خواه سوری تمام کر ام گیشتن پیتولا مایه مسلاو لخوشک برایان کر و ام روژه کی بگوان رامان دوترا روژه ام جور درکتن و هاتن قیسریه ام چون مالا فیلیپوسه مزگینوان یکو یکش هفتان بو او ام لباوی من چار کچین وی ین میر نکری ین کو پیغمبرتی دکرن هبون چاقه ام لور گلک روژان من پیغمبره کی کو ناوی وی هاگابوس بو جوستان داکت او هات او هات بامه پیشتنکا پاولوس هلدا بوی دستو لنگین خو گریدان او گوت روح پیروز وها دبیجه لأورشلیم جهو و خودی و پشتنگی وها گری بدن و وی بدن دست ملتان گاوا ما اف بهیست ام او خالکه لوی داره مج پاولوس هیوی کر کو نچه اورشلیمه هنگی پاولوس برسف دا او گوت اف چیه هوندکن؟ هوندگرین و دلی من دشکینن از نتنه جگری دانه ره لی از دبر ناو خودان ایسا ده لأورشلیم جمرنی رجی آماده مه چاقه کو وی قیمه خو نه آنی ام بیدنگ من و مگوت بلا داخوازا خودم به پشتی وان روژان مخو آماده کر و ام هلکشیان اورشلیمه هن شاگرتین جل قیسریه جی بمرهاتن و ام آنین مالا میناسون قبرسی او شاگرتکی کون بو و امیل مالاوی بو بنا میوان گاوا ام گیشتن اورشلیمه برایان بشاهی ام قبول کرن دوترا روژه پاولوس بمرهات با آقوب هم روی سپی جی آماده بون پشتی کو پاولوس سلاو لوان کر وی او تشتین کو خوده بغزمتاوی دنا ملتان دکربون یک به یک گوتن گاوا کو وان اف بهیست پسن خوده دان و جو پاولوس را گوتن براو تو دبینی کو دناو جوهیان ده چند هزار مروو هنه کو باوری آنینه او هموجی جبو شریعت خیرت کشن
وان لسر te bihîstiye ku tu hemû cihuyên di nav milletan de hîn dikî ku dev ji Musa berdin û dibêjî ku bila ew kurên xwe sunnet nekin û li pey adetan neçin. Îcar em çi bikin? Bêguman wê bibîzin ku tu hatiyî. Loma ya ku em ji te re dibêjin bike. Çar zilamên me yên ku nedreke wan heye hene. Wan bi xwe re bibe û bi wan re xwe li gor adetan paqij bike û xercê wan bide da ku ew bikarin porê xwe kur bikin. Hingê hemû wê bizanin tiştê ku li ser te hatine gotin ne rastin û tu bi xwe jî li pey şeriatê diçî. Îcar heçî yên ji nav milletên din ku bawerî anîne me biryar daye û ji wan re nivîsiye ku divê ew xwe ji xwarina ku ji pûtan re tê gorîkirin ji xwînê, ji heywanên mirar û ji fuhuşiyê dûr bixin. Hingê Pawlos ew zilam hildan, dotra rojê li gor adetan xwe paqij kir, bi wan re ket pereskehê û diyar kir ku rojên paqijbûnê yên ku wê gorî ji bo her yekî ji wan bê dayîn wê kengê temam bibin. Çaxê ev hebt roj li ber temambûnê bûn, cihuyên ku ji herema Asyayê bûn ew di pereskehê de dîtin, tevahiya elaletê têkten. Wan ew girt qîriyan û gotin: Ey İsraîlno, werin alîkariyê. Ev mirovê ku li her derê li hember gelê me, li hember şeriatê û li hember vî cîhînê her kesî dike ev e. Bi ser de jî wî hin kesên ku necîhûne anîne pereskehê û ev cihê pîroz hermandiye. Çimkî wan berî hingê di nav bajêr de Trofîmosê Efesî bi wî re dîtibûn û wan digot qey Pawlos ew aniye pereskehê. Hingê tevahiya bajêr rabû ser lingan û elalet bi les kom bû. Pawlos girtin û kaş kirin derveyî pereskehê. Dergehên pereskehê di cih te hatin girtin. Hê ew dixebitin ku wî bikujin, gotina ku tevahiya Orşelîmê tev li hev bûye gihîşt ser hezarê tabûra leşkeran. Wî jî zûka leşker û serset hildan û bi ser wan de hat. Gava wan serhezar û leşker dîtin dev ji lêxistina Pawlos berdan. Hingê serhezar hat. Ew girt û emir kir ku bi du zinciran bêgirêdan. Wî pirsyar kir ku ew kî ye û wî çi kiriye. Ji ber ku ji elaletê her yekî tiştek digot û dikirin qîrîn, wî ji ber hengameyê ya rast fêm nekir û emir kir ku wî bînin leşkergehê. Gava Pawlos gihîşt ber derênceyan, ji ber zorkirina elaletê leşker mecbûr man ku wî hilkirin. Çimkî elaleta ku li pey dihat diqîriya û digot: Wî bikujin! Gava dikirin ku Pawlos bibin leşkergehê, wî ji serhezar re got: Ma ez dikarim ji te re tiştekî bêjim. Wî jî lê vegerand û got: Ma tu bi Yewnanî dizanî. Hingê lazim e tu neyê Misrî bî, yê ku berî demekê serhildanek çêkir û 4000 mêrkuj derxistin çolê. Pawlos lê vegerand: Ez mirovekî cihû me, ji Tarsusa Kîlîkyayê me. Ez hemwelatiyê bajarekî girîngim. Ez ji te hêvî dikim. Destûrê bide ku ez ji gel re bipeyivim. Çaxê wî destûr dayê, Pawlos li ser derênceyan rawesta û destê xwe hilda, da ku xelk bêdeng bibe. Gava ku bêpêjiniyekê mezin çêbû, ew bi zimanê îbranî peyvî û got: Bav û birano, niha guhê xwe bidin parastina ku ez li ber we dikim. Gava wan bihîst ku ji wan re îbranî dipeyive, ew bêtir bêdeng man. Hingê wî got: Ez zilamekî cihû me. Li Tarsusa Kîlîkyayê hatime dinyayê. Lê ez li vî bajarî mezin bûme. Li ber lingên Gamalyêl bi tundî li gor şerîeta bav û kalan hatime perwerdekirin û ka îro hûn hemû çawanin, ez jî ji bo we Xwedê xîretkêş bûm. Min heta bi kuştinê jî tengahî da wan ên ku di vê riyê de bûn, min hem jin û hem jî mêr girê didan û davêtin zindanê. Serokkahîn û tevahiya civîna rihsipiyan dikarin li ser vê yekê şahidiyê ji min re bikin. Min ji wan nameyek ji bo birayên li Şamê stand û ez çûm wê derê, da ku ez yên ku li wir bûn
گریدایی بخوره بینم اورشلیمه کو او بین جزا کرن. ایجار گاوا که از دره دبوم و نیزکی شامه دبوم لدورا نیورو جنشکه و جعزمین روناهیه که مزن لدورا من شوقتا. از کتم عرده او من دنگک بهیست کو جمن رد گوت شاول شاول تو چما تنگاهی ددی من برسیف دا و گوت یا خدان تو کی؟ هنگیوی جمن را گوت از عیسای نصرتی ما یکو تو تنگاهی ددیه. ایجار یکو بمن ربون روناهی دیتن لیدنگه یکو بمن رد پیوی نبهیستن. من گوت از چه بکم یا خدان؟ خدان جمن را گوت رابع و هر شامه هر تشتی کو دوی تو بکی ویل ورج تر بیگوتن. چاخی کو جبر شوقا وی روناهی من هاو دیت ین کو بمن ربون بدست من گرتن و از برم شامه. زلامه کی کو ناوی وی هانانیا بو لور رودنشت. لگور شریعت خودی ترس بو و حمو جهو لسروی بقنجی د پیوین. او هات با من راوستا و جمن رگوت برای شاول بلا چاوین تا ببینن و هما دوی گاوه ده چاوین من وبون و من اودیت. وی جمن رگوت خدای باو و کالم ما تو بجارتی داکو تو داخوازاوی بزانی یه راست ببینی و دنگی وی ببهیزی. چمکی جبو تشتین کو تا دیتنه و بهیستنه تیج حمو مروان را ببی شاهده وی. ایجار تو لبندا چی؟ رابع اماد ببه گازی ناوی وی بکه او جه گناهین خواه ورشوشتن. ایجار چاخی که از وگریان اورشلیمه او من ده پرستگه دا دعا دکر از جه حش خواه چوم. من او دیت اوی جه من را گوت بلزینه او زوکا جه اورشلیمه درکوه چمکی او شاهدیات یا لسر من قبول ناکن. او من گوت یا خدان او بخواجی دزانن کو لهر کنیشت من لیین کو باوری بته دانین دخست او داویتن زندانه. گاوا کو خینا شاهده تستیفان رجیا از بخواجی لور رادو استام. از بوی یکی رازی بوم او من چاودری جلین وانین کو او شوشتن کر. او خدان جمن رگوت هره چمکی از ایتا بشینم جهین دور با ملتان. حتی وان پیوان خلکی گوهداریاوی کرد لی پشت را غیریان گوتن مروفکی وها جروی عرده راکه دوی ین وها نجی. چاغه او دقیریان ابایان خود آبیتن و توز دبربراندن هوایه. سر هزار امر کرکو وی بینن لشکرگه بدن برقامچیان و بچینن پرسیاریه داکو هیم ببا کا اف علالت چما وها لهم بروی دقیره. لی گاواکو وان او بقایشین چرمین گریدان پاولوس جسرسده کل باوی راد وستاره گوت مالگور قانونیه که هون هم ولاتیه که رومایی هی بری که به دیوان کرن بدن برقامچیان. گاوا سرسد اویک بهیست او چوبا سر هزار و جیره گوت تو چی دیکی؟ امروف هم ولاتی روماییه. سر هزار هات و جه پاولوس پرسی جمن را بیجه تو هم ولاتی رومایی. وی گوت اره. سر هزار برسف دا و گوت من بگلک پران اف هم ولاتی بدست خستیه. پاولوس گوت لی از هم ولاتی هاتم دنیای. ده جهت ده ینکو و او بکشاندانا پرسیاریه خو جیدان آلیه کی. سر هزار بخوجی چاغه فهم کرکو او هم ولاتی رومایه ترسیا چمکی او گریدا بو. دوترا روژه وی خوزکو راست هیم ببه که چما پاولوس جی آلیه جوه هم به تی سوشدار کنن. وی زنجرین پاولوس وکرن و لسرکین کاهینان و لهمو جیوینا گریگران امر کرکو بجفن. وی پاولوس آنی خواره و لبروان دارا وستاندن. پاولوس به بالداری لجوینا گریگران نری و گوت گلی برایان از حتی ایرو لبر خوده
بوجدانك پاقش جیام. لسر ویه سروکاهین هانانیا لیین کو نیزیکی وی بون امر کرکو لدوی وی بخن. هنگی پاولوس جوی را گوت ای دیواره سپیکری خده ویل تبخه تو لور رونشتی کو لگور شریعت دیوانا من بکی ما تو لدجی شریعت امر دکی کو لمن بخن. یین کو نیزیکی وی بون گوتن ما تو سروکاهین خود نزم دکی. پاولوس گوت برانو من نزان بکو او سروکاهینه چمکی هاتیه نویسین تشتکی خراب جسروک گل خوره نبیجه. چاغه پاولوس فهم کر کو هنک جوان فیریسی و هنک جوان جی صادقینه دجوینا گریگرانده بدنگه کی بلند گوت برانو از فیریسیمه کره فیریسیانم جبر هیویا کو مری وی وجین دیوانا من تیکرن. چاغه وی اف گوت دنابرا فیریسی و صادقویانده devjenî çêbû û civîn bû dubend. Çimkî Saduqî dibêjin vejin milyaket û ruh tune, lê fêrîsî hemûyan jî qebûl dikin. Hingê hengameyekê mezin çêbû, hinek şeriyet zanên ji fêrîsiyan rabûn, xwe kişandin wan û gotin: Em tu xerabiya vî mirovî nabînin. Eger ruh an milyaketekî ji wî re gotibe wê çi bibe? Gava ku bi hev ketin zêde bû, serhezar tirsiya ku Pawlos perçe bikin. Emir li leşkeran kir ku herin jêr. Bi zorê wî ji nav wan hildin û bînin leşkergehê. Dotira şevê xudan li ba wî rawesta û got: Bizrav be. Te çawa li Orşelîmê ji bo min şahidî da, divê tu wisa li Romayê jî ji bo min şahidiyê bidî. Çaxê bû sibe cihûyan gotina xwe kir yek û sond xwarin. Heta ku Pawlos nekujin, ne bixwin û ne jî vexwin. Yên ku ev sondxwari bûn ji çilî zêdetir bûn. Ew çûn ba serekên kahînan û resipiyan û gotin: Me hişk sondxwariye. Heta ku em Pawlos nekujin, em qet tiştekî te nakin. Îcar hûn û civîna girêgiran ji ser hezar bixwazin ku wî bîne xwarê bawe. Wek ku hûnê lêkolîneke hê rastir li ser Pawlos bikin. Em jî amade ne. Hê beriya ku ew bigihîje, em wî bikujin. Lê xwarziyê Pawlos bi vê kêmîna wan hesiya, çû ket leşkergehê û ji Pawlos re got. Pawlos jî gazî sersedekî kir û got: Vî xortê ha bibe ba serhezar, çimkî tiştekî ku jê re bêje heye. Îcar sersed ew hilda, anî ba serhezar û got: Pawlosê girtî, gazî min kir û ji min xwest ku ez vî xortî bînim ba te. Tiştekî ku ji te re bêjê heye. Serhezar bi destê wî girt, ew xewle kir û jê re got: Tiştê ku tê ji min re bêjî çi ye? Wî bersiv da û got: Cihûyan yaxu kirine yek. Ku hêvî ji te bikin ku tu sibê Pawlos bînî ber civîna giregiran. Wek ku hê rastir li ser wî bikolin. Lê tu guhê xwe nedawan. Çimkî ew ji nav wan jî çil zilamên zêdetir di kemînê de li benda wî ne. Wan sond xwariye heta ku wî nekujin, ew ê nebixwin û ne jî vexwin. Niha ew amade ne û li benda razîbûna te ne. Hingê serhezar ew berda û li wî emir kir û got: Ji kesî re nebêje ku te ev ji min re gotiye. Îcar serhezar gazî du sersedan kir û ji wan re got: 200 leşker, heftê swar û 200 rimdarî amade bikin ku îşev saet di nihan de herin Qeyseriyê. Wisa jî heywanan peyda bikin, da ku Pawlos swar bikin û bi ewlehî wî bibin ba walî Felîks. Wî nameyek bi vî awayî nivîsî: Claudius Lucius Slavan li waliyê giranbiha Felîks dike. Ev zilam ji aliyê cihûyan ve hatibû girtin û li ber kuştinê bû. Lê çaxê ez hîn bûm ku ew hemwelatiyê Romayê ye, ez bi leşkeran ve çûm ser wan û min ew ji destê wan xelas kir. Ji bo ku ez sedemê sûcdarkirina wî hîn bibim, min ew daxist ber civîna wan a giregiran. Min dît ku
او جبر پرسین شریعتا خو وی سوجدار دکن لی تشتکی کو جبر بیکشتن آن گرتن تنه چاقی از هیم بوم کو گیرو فنک لهمبر وی تی چکرن من زوکا او شاند باته من تنبیه لوان اینکو وی سوجدار دکن جی کر کو لبرتیا لهمبرگوی بیجن ایجا لشکران وکو امر لوان هاتبو کرن پاولو سلدان وشب او برون آنت پاتریسه لشکران دوترا روژی سوارین کو وی بویره بچونا هشتن و وگریان لشکرگهه گاوا او هاتن قیصریه و نامه دانوالی پاولوس جی درخستن بروی چاگه کو وی نامه خوند پرسی که او جکی جان حرمه گاوا هیم بو کو او جکلیک یایه وی گوت چاخه ین کو گلیتا دکن بین هنگی از گهداریاتا بکم او امر کر کو پاولوس د قصره هیرودسته گرتی بمینه پشتی 5 روزان سرکاهین هانانیا بهن رسیپیان و پیبش ترتولوس و داکت قیصریه اوان لبروالی گلیه پاولوس کر چاگه گازی پاولوس کرن ترتولوس دست به سوجدار کرنه کر او گوت فلیکس گرانبها بسایا سرته دمک دریجه کو ام د آشتی د دجین او به پیشبینیات ev millet peşveçuye. Em vê yekê hergav û li her derê bi spasiyeke mezin qebûl dikin. Ez naxwazim zêde serê te bêşînim. Lê ez hêvî dikim ku ji kerema xwe tu bi kurtî guhdariya me bikî. Me dît ku ev zilam bûye belayek û di nav hemû cihûyên dunyayê de tevlîheviyê dertîne û yek ji serokên mezheba nisretiyan e. Heta wî xwest ku perestgehê bihermîne. Lê me ew girt. ایجار گاوا کو تو بخواه وی بکشینی پرسیاریه تو تکاری همو تشتین کو ام وی پی سوجدار دکن جوی هیم ببی جهو جی بشتاری سوجدار کرنه بون و گوتون کو او همو وسانه چاگه والی اشارت دا پاولوس کو گوتنا خو بیجه وی برسب دا و گوت جبر کو از دزانم به سالانه کو تو دادگره وی ملتی ازه بکیبخاشی پاراستنا خو بکم چاوا تو بخوا دکاری هین ببی جه 12 روژه نزیده تره که از جبو پرزین درکتم اورشلیمه وان ندیتیه که از ده پرستگاه ده به کسی را کتم پیوینه او نجی دیتین که من ده کنیشتان ده آنجی ده باجر ده خلق راکریه سرپیان نجی او دکارن نها سوجدار کرنین خواه جته را اثبات بکن لی از به اشکرهی جته را دبیجم که لگور ریا کو او جیره دبیجم مذهب از دپرزم خدای باو او کالمه او از به همو تشتین کو د شریعت او د نویسارین پیغمبران د نویسینه باور دکم وکو او بخوجی قبول دکن کو وجینا ین راستو نراست وی چه به او هیویا منجی ج خدایه جبر ویه که حتی کو جدست من به از دخابتم کو هم لبر خودی و هم لبر مروان هرگاو وجدانک من آپاقش هبه ایجار پشتی چند سالان از هاتم کو آلیکاریا ملت خو بکم و گوریان پیشکش بکم گاوا کو من اف دکرن وان از د پرستگاه ده پاقش بویی دیتم نه از به علالت ربوم و نجی من هنگامه درخست لیهن جهوین جهرم آسیای لوی دره هبون اگر تشتکی وان لهمبر من هبه دویا او لور لبر تبونا و از توجدار بکراما آن بلا اوین ها بیجن گاوا که از لبر جوینا گرگران راوستایی بوم وان چنه قیامن دید تنه گاوا که از دناو وان در راوستا بوم من دنگ خو بلند کر و گوت جبر وجینا مریان ایرو لبر و دیوانا من تیکرن ای فلیکسی کو قنج لسر ریه دزانی 12 پاش او گوت چاخه کو سر هزار لوسیوس دا که و قیصریه ازش بو دوزاوا بریاره بدم وی لسر سد امر کر کو پاولوس گرتی بهیلن هنکی سربس بهیلن و جه حوالین وی ین کو جیره دبن آلیکار را
نەبناستەنگ. پشتی چەند ڕۆژان فەلیکس تەوی پیرەکە خۆیان جهو دروسیلا هات. شاند پێی پاولۆس و لەسەر باوەریاک و بمەسی ئیسایە گوتاریاوی کرد. و چاغێ ئەو لەسەر ڕاستداریێ لەسەر خۆگرتنێ و لەسەر دیواناک و وێ بێ پەیوی فەلیکس ترسیا و گوت: تونها هەرە چاخی ئەس دەمەکە خۆشکیس ببینم ئەزێ گازیتە بکەم. ji aliyekî vejî wî hêvî dikir ku Pawlos wê peran bide wî ji ber vê yekê wî gelek caran dişand pê wî û pê re dipeyivî. Piştî ku 2 sal derbas bûn, Porkios Festos hat cihê Felîks. Ji ber ku Felîks dixwest dilê ciwiyan xweş bike, wî Pawlos girêdayî hişt. 3 roj piştî ku Festos gihîşt heremê ji Qeyseriyê hilkişiya Orşelîmê. Li wir serekên kahînan û girêgirên ciwiyan li ber wî giliyê Pawlos kirin û jê xwestin ku qenciyê bi wan bike û wî bîne Orşelîmê. Armanca wan ew bû ku kemînê deynîn û di rê de wî bikujin. Lê Festos bersiv da ku Pawlos li Qeyseriyê di girtîgehê de ye û di nêzik de ew bixwe jî wê here wê derê û got: Îcar bila serekên we bi me re dakevin û eger wî zilamê tiştekî nerast kiribe bila wî sûcdar bikin. Ew di nav wan de ji 9 rojan zêdetir nema û daket Qeyseriyê. Dotura rojê ew li ser kursiyê dîwanê rûnişt û emir kir ku Pawlos bînin. Çaxê ew hat ciwiyên ku ji Orşelîmê hatibûn hawirdor lêgirtin, gelek sûcdarkirinên giran ên ku nikaribûn îspat bikin li hember wî kirin. Pawlos parastina xwe kir û got: Min ne li hember şerîeta cihuyan, ne li hember perestgehê û ne jî li hember Qeyser qet sûc nekiriye. Lê Festos ji bo ku dilê ciwiyan xweş bike, ji Pawlos pirsî û got: Ma tu dixwazî derkevî Orşelîmê û li wir ji bo wan tiştan li ber min dîwana te bêkirin? Pawlos jî got: Ez li ber dîwana Qeyser radiwestim. Divê li wir dîwana min bêkirin. Min tu neheqî li cihuyan nekiriye, wek ku tu bi xwe jî qenc dizanî. Niha eger min neheqî an tiştekî ku heqê wî mirine kiribe, ez ji mirinê naredim. Lê eger sûcdarkirinên vanên ha nerastin, tu kes nikare min bide destê wan. Ez doza xwe dibim ber Qeyser. Hingê Festos piştî ku bi şêwirmendên xwe re peyivî bersiv da û got: Te doza xwe bir ber Qeyser. Tê herî ba Qeyser. Piştî ku çend roj derbas bûn, Agrîpa padişah û Bernikê hatin Qeyseriyê ku herin serdana Festos. Gava ku wan çend roj li wir derbas kirin, Festos doza Pawlos ji padişah re anî zimên û got: Li vir zilamekî ku Felîks ew girtî hiştiye heye. Çaxê ku ez li Orşelîmê bûm, serekên kahînan û rispiyên cihuyan giliyê wî li ber min kirin û xwestin ku ez dîwana wî bikim. Min ji wan re got ku ne adeta Romayîyan e ku yekî bidin dest. Heta biyên ku wî sûcdar dikin re neyê rûbirû kirin û li hember sûcdarkirinên wan fersenda parastinê ji wî re neyê dayîn. Îcar gawa ku ew hatin vir, min bi dêrengî nexist. Dotura rojê ez li ser kursiyê dîwanê rûniştim û min emir kir ku wî zilamê bînin. Çaxê yên ku giriyê wî dikirin rabûn. Wan ew bi tu neheqiya ku min guman dikir sûcdar nekirin. Lê li hember wî hin meselên wan hebûn. Li ser dînê wan û li ser yekî mirî ku navê wî İsa ye, lê Pawlos dibêje ku ew sax e. Ez jî li ser mesela van tiştan dudilî bûm û min ji Pawlos pirsî ka ew dixwaze here Orşelîmê û li wir ji bo van tiştan dîwana wî bêkirin. Lê çaxê Pawlos xwest heta ku împerator biryarê bide di bin çavan de bimîne, min emir kir ku ew girtî bimîne heta ku ez wî bişînim ber Qeyser. Agrîpa jî ji Festos re got: Min bi xwe jî dixwest ku ez godariya vî mirovê bikim. Festos got: Tê sibê wî bibihîzî. Îcar dotura rojê Agrîpa û Bernikê bi xemlûxêleke mezin bi serhezar û girêgirên bajêr ve ketin dîwanxanê. Li ser emrê Festos, Pawlos anîn hundir. Festos got: Agrîpa padişah
û hemû yên li vir bi me re amade ne hûn vî mirovî dibînin. Tevahiya cîhûyan hem li Orşelîmê û hem jî li vir bi qîrîn li ber min girî kirin û gotin ku divê ev êdî nejî. Lê min dît ku wî tiştekî ku heqê wî mirin be nekiriye. Çaxê wî xwest ku doza wî here ber Qeyser min biryar da ku ez wî bişînim. Îcar tiştekî ku ez li ser wî ji efendiyê me re binivîsim tune. Ji ber vê yekî min ew anî pêş we. Bi taybetî jî pêş te, ya Egrîpa padişah. Da ku piştî ew bê kişandin pirsyariyê tiştekî ku ez binivîsim hebe. Çimkî ji min re bêmanet tê ku ez girtiyekî bişînim û tiştên ku pê tê sûcdarkirin nenivîsim. Îcar Egrîpa ji Pawlos re got: Destûrete heye got tu ji bo xwe bipeyivî. Hingê Pawlos destê xwe bilind kir û dest pê kir xwe parast. Ya padişah Egrîpa, ji ber ku ez ê îro li ber te xwe li hember hemû sûcdarkirinên cihûyan biparêzim, ez xwe bextewar hesab dikim. Bi taybetî ji ber ku tu qenc bi hemû adet û meseleyên di nav cihûyan de dizanî, loma ez hêvî dikim ku tu bi bihînfirehî guhtariya min bikî. Hemû cihû ji xortaniya min ve bi jiyana min dizanin. Ev jiyan ji destpêkê ve di nav gelê min de û li Orşelîmê derbas bûye. Eger bixwazin şahîdiyê bikin, ew ji berê ve min nas dikin ku ez li gor mezheba dînê me ya herî hişk bi fêristî jiyam. Ji ber ku min hêviya xwe bi wê soza ku Xwedê daye bav û kalê me ve girêdaye, ez niha ji bo ku dîwana min bêkirin li vir radiwestim. Bi wê hêviya ku bigihîjin wê sozê 12 eşîrên me bi şev û bi roj ji dil û can diperizin. Ji ber vê hêviyê, ya padişah, ez ji aliyê cihûyan ve têm sûcdarkirin. Çima baweriya we pê naye ku Xwedê miriyan rake? Bi rastî bîr û baweriya min bi xwe jî ev bû ku divê ez li hember navê Îsayê Nisretî gelek tiştan bikim. Min ev yek li Orşelîmê kir jî. Bi wê desthilatiya ku min ji serekên kahînan standibû, min gelek jiyên pîroz avêtin zindanê û di kuştina wan de min raya xwe li hember wan dida. Di hemû kinîştan de min gelek caran ew ceza kirin û min li wan zor kir ku çêran bikin. Ez di hember wan ew qas har bûbûm, heta ku min di bajarên xerîb de jî tengahî da wan. Di van gerên xwe de bi peywîr û desthilatiya ku min ji serekên kahînan standibûn, ez diçûm Şamê. Ya padişah, nîvro dirê de min ji ezmên ronahiyek dît, ku ji ya rojê bi şewqtir bû û dora min û yên bi min re ronahî kir. Gava em hemû ketin erdê, min dengek bihîst ku bi îbranî ji min re got: Şaul, Şaul, tu çima tengahiyê didî min? Ji te re zehmet e ku tu bi kulmê herî dirêşikî. Min got: Tu kî yî ya Xwedan? Xwedan bersîv da û got: Ez İsa me, yê ku tu tengahiyê didiyê. Lê belê rabe û li ser lingan raweste. Çimkî ez ji te re xuya bûm, da ku ez hem ji bo tiştên ku te dîtin û hem jî ji bo wan ên ku ez ê bi wan xwe nîşanî te bidim, te şahîd û xizmetkar destnîşan bikim. Ez ê te ji gelê te û ji milletên ku ez ê te bişînim nav wan xilas bikim. Da ku tu çavên wan vekî û wan ji tariyê bizivirinî ronahiyê û ji hukmdariya îblis vegernî Xwedê ku ew lê bihûrtina gunehan bistînin û di nav wan ên ku bi baweriya navê min hatine pîrozkirin de xweyî mîras bin. Loma ya padişah Egrîpa, ez ji ber vê dîtiniya ezmanî ranebûm. Lê min pêşî jiyên li Şamê re, pişt re jiyên li Orşelîmê û jiyên li tevahiya diyarê Cihustanê re û ji milletan re jî da zanîn ku divê ew tobe bikin, li Xwedê bizivirin
û kirinên ku li tûbekirinê tên bikin. Ji ber vê yekê cûhiyan ez di perestgehê de girtim û xwestin ku min bikujin. Lê min alîkarî ji Xwedê stand û ez heta îro mam û ji piçûk û mezinan re şahidiyê didim. Ez ji tiştên ku pêxemberan û Musa gotine ku wê çêbin pê ve tiştekî din nabêjim. Yanî divê ku Mesîh cefayê bikişîne, divê jîna miriyan de bibe yê pêşî û ji gelê cihû û ji miletên din re ronahiyê bide zanîn. Çaxê ku wî weha parastina xwe dikir, Festos dengekî bilind got: Te hişê xwe winda kiriye Pawlos. Zêde xwandina te ji ser hişê te dibe. Lêbelê Pawlos got: Min hişê xwe winda nekiriye Festosê giranbiha. Lê ez peyvên rast bi aqilmendî dibêjim. Padişah bi xwe bi van tiştan dizane. Loma ez serbest dipeyvim û ez piştrastim ku tiştekî ji van ji wî neveşartiye. Çimkî ev tişt di kuncikekê de çê nebûye. Padişah Agrîpa, ma baweriya te bi pêxemberan heye. Ez dizanim ku tu bawer dikî. Agrîpa ji Pawlos re got: Tu dibêjî tê di demeka Kurd de min bike Mesîhî. Pawlos lê vegerand. Zû an dereng. Ez hêvî ji Xwedê dikim ku ne tenê tu, lê hemû yên ku îro guhdariya min dikin, ev zincîr netê de wek min bin. Hingê padîşah rabû û bi wî re walî, bernikê û hemû yên ku pê re rûniştî bûn jî rabûn. Gava ku derdiketin ji hev re gotin: Vî mirovî tiştekî ku ji ber pê kuştin, an girtin nekiriye. û Agrîpa ji Festos re got: Ev mirov dikaribû bihata berdan. Eger nexwesta ku doza wî here ber Qeyser. Gava biryar hat dayîn ku em bi gemiyê herin İtalyayê, wan Pawlos û hin girtiyên din Spartin sersedekî ji tabûra Qeyser yê ku navê wî Yulios bû. Em li gemiyekê Edremitê ya ku diçû keviyên herema Asyayê siwar bûn û bi nav deryayê ve çûn. Ji Selanikê Aristarxosê Makedonî bimere bû. Dotura rojê em li Saydayê peya bûn. Yulios qencî bi Pawlos kir û destur daye ku here ba dostên xwe da ku lê binerin. Em ji wir bi deryayê ve çûn û ji ber ku ba ji hember me ve dihat, em de aliyê Qibrisê yê bêbare derbas bûn. Piştî ku em bi deryaya pêşberî Kilikya û Pamfîlyayê re derbas bûn, em gihîştin mîra bajarê Likyayê. Li wir sersed gemiyeke ji Skenderyayê ya ku diçû İtalyayê dît û em li wê siwar kirin. Gelek rojan em hêdî çûn û bi zehmet em gihîştin pêşberî Knîdosê. Ji ber ku bayê rê nedame, em de aliyê Giritê yê di bin bayê re di pêşberî Salmonê re derbas bûn. Bi zehmet em di vê keviyê de derbas bûn û gihîştin derekê ku jê re dibêjin lengergeha bedew ku nêzîkî bajarê Laseyayê bû. Gelek dem hatibû winda kirin. Ji xwe roja rojiyê bihûrî bû û ji ber ku êdî rêwîtiya deryayê talûke bû, Pawlos şîret li wan kir û got: Gelî hevalan, ez dibînim ku rêwîtî ne tenê ji bo bar û gemiyê, lê ji bo me bixwe jî wê gelek bi ziyan û zehmet be. Lê sersed ji gotinên Pawlos zêdetir ji serekê gemivanan û ji xwediyê gemiyê bawer dikir. Ji ber ku lengergeh ji bo bihûrandina zivistanê xweşkeys nebû, piraniya wan biryar da ku ji wir bi deryayê ve herin û eger çêbe bigîjin Fînîksê û zivistanê li wir derbas bikin. Fînîks lengergeha Giritê bû, li başûr û li bakurê Rojava dinêrî. Çaxê ku bayekî nem ê başûr hat, wan guman kir ku ew gihîştin mêbesta xwe. Lenger kişandin û bi keviya Giritê ve çûn. Piştî kêlîkekê ji aliyê Giritê ve furtoneke xurt a bakurê Roşilat rabû ku jê re digotin Evriklon. Furtonê lîgemiyê xist. Êdî wê nikarîbû li hember şeqilan here. Medev jê berda û em hatin xişandin. Em di giravekê biçûk a ku navê wê Kawda bû re derbas bûn. Dibin aliyê wê yê bêbare bi zorê me destê xwe girand qayîkê.
پشتی که قیک کشاندن جور گمی جبنی به بکندران آسه کرن. جترسا که وی دکنداوا سرته ده لگرین سیلاکی یین دبن آوه ده بکون تاخمین گمیه آنین خواه و بوی آوایی خشخشین و چون. فرتونه گلک زور لمکر. دوترا روژه دست پیکرن باره گمیه آویتن دریایه. روژا سسیان به دسته خواه حاجتن گمیه آویتن. گلک روژان نتاو و نجی ستیر خویابون و فرتونه رانه وستا. ایده همو هیویامه یا خلاصبونه ونده بو. ایجار چاقه که دمک دریج وان خوارن نخواد پاولوس دنا وان در آوستا و گوت هەواڵن دڤیا و وە بیا من بکرا هون ji girî tê derneketana we ev ziyan û zehmet nedîtana û niha ez hêvî ji we dikim bi zirav bin çimkî kesekî ji we jiyana xwe winda nake bi tenê gemî wê here çimkî şeva din milyaketekî wê xwedayê ku ez yê wî me û xizmetê ji wî re dikim li ba min rawesta û got netirse Pawlos divê tu li ber Qeyser rawestî û hemû yên ku bi te re di gemiyê de ne vaye Xwedê ewdan xatirê te loma bi zirav bin heval mo çimkî ez ji Xwedê bawer dikim wekû wî ji min re gotiye wê çi be lê divê em bikevin giravekê. چاقه که بو شوا چارده هم ام هی ده دریای آدریاتیکه ده دخشخشین. لدور نیوه شوه گمیوانان گومان کر که نیزی که بجه بونه. هنگه کرپیب آویتن و دیتن که بقاسی 20 باسکیه. هنگی دن پیشوچون دیسا پیوان و دیتن که 15 باسکه. او ده ترسیان که ام لدرکی کورین بکون. جپاش گمیه و چال لنگر آویتن و جبو که روش در که دعا کرن. لی چاقه گمیوان دخابتین که جگمیه برون وکو جپیشفه وی لنگر باویتانا قیق بردان دریایه. پاولوس جسرسد و لشکران را گود اگر ev mirov di gemiyê de nemînin hûn nikarin xilas bibin. هنگê leşkeran şeritên qeyîkê birîn û ew xistin. Serê sibê Pawlos ji hemûyan hêvî kir ku xwarinê bixwin û got îro çardeh rojek ku hûn radiwestin we tiştek nexwariye û hûn birçîne. Loma ez ji we hêvî dikim ku hûn xwarinê bixwin çimkî ev ji bo rizgariya we ye ji ber ku mûyek ji serê yekî ji we winda nabe. Piştî ku wî ev got nan hilda li ber hemûyan ji Xwedê re şikir kir, şikand û dest pê kir xwar. Hingê hemû jî bi zirav bûn û nan xwarin. Di gemiyê de em hemû bi hev re 276 nefs bûn. Piştî ku têr nan xwarin, genim rijandin deryayê û gemî sivik kirin. Çaxê bû roj bej nas nekirin. Lê tengaveke ku seyleka wê hebû dîtin û dixwestin eger çêbe gemiyê biajon wê derê. Hingê kendirên lengeran birîn di deryayê dihiştin. Lingên kotelan sis kirin, babeska pêşiyê li bayê vekirin û berê xwedan seylakê. Lê gemî di nav du herîkinên dijbêr de ma û li wir rawesta. Serê gemiyê di erdê de çikilî û hewle bitî. Lê ji ber hêza şaqilan paşiya wê dest pê kir ji hev vebû. Hingê leşkeran xist dilê xwe ku girtiyan bikujin, da ku kesekî sobayiyê neke û nerebe. Lê serset xwest ku Pawlos xilas bike, ne ji ku vê niyeta xwe bînin cih. Wî emir kir pêşî yên ku dizanin sobayiyê bikin xwe ji gemiyê bavêjin û derkevin bejê û yên mayî jî hinek li ser depan û hinek jî li ser perçên gemiyê derkevin bejê. Bi vî awayî hemû xilas bûn û derketin bejê. Piştî ku em xilas bûn, em hîn bûn ku navê giravê Malta ye. Xelkê giravê cameriyeke nedîtî nişanî me da. Ji ber serma û barana ku dibarî agir kirin û em hemû qebûl kirin. Gava ku Pawlos gurzek hejik berhev kir û danî ser êgir ji germê koremarek derket û bi destê wî ve zeliqî. Gava xelkê giravê dît ku marek bi destê wî ve daliqaye, ji hev re gotin
بێگومان ev mirov mêrkuj e. Bi ser ku ew ji deryayê xilas bû jî heq nehêşt ku ew bijî. Lê Pawlos mar hilweşand nav êgir û tu ziyan nedît. Ew li benda Pawlos bûn ku biwerime. An ji nişkê ve bikeve û bimire. Lê piştî ku ew demekê dirêj li hêviyê man û dîtin ku tiştek pê nehat, wan fikra xwe guhert û gotin ku ew xudayek e. Îca nêzîkî wê derê zeviyên serokê giravê hebûn ku navê wî Poplios bû. Wî em qebûl kirin mala xwe û sê rojan bi dostanî em kirin mêvan. Bavê Poplios bi tayê û zikêşa bi xwîn ketibû û nexweş di nav nîvînan de bû. Pawlos çû bawî, destên xwe danîn ser wî, dua kir û ew qenc kir. Piştî vê yekê nexweşên giravê yên din jî hatin û qenc bûn. Wan gelek qedir û qîmeta me girt û gava em bi nav deryayê ve rey ketin, hemû tiştên ku hewcedariya me bi wan hebû xistin gemiyê. Piştî sê mehan em bi gemiyeke ji Skenderyayê ya ku zivistan li giravê derbas kiribû, bi deryayê ve birê ketin. Nîşana xwedayan cewî li ser gemiyê hebû. Em gihîştin Sîrêkusê û em sê rojan li wirman. Ji wir em rabûn û çûn Rêgiyomê. Piştî rojekê bayê başûr rabû û roja di duyan em hatin Potiyolê. Li wir me xweş ku bira dîtin û ji me hêvî kirin ku em heft rojan li ba wan bimînin. Û bi vî awayî em hatin Romayê. Çaxê birayên ji wir li ser hatina me bihîstin heta bi çarşiya Epûyê û sê mêvanxaneyê hatin pêşiya me. Gava Pawlos ew dîtin şikir ji Xwedê re kir û cesaret stend. Çaxê em ketin Romayê, destûr ji Pawlos re hat dayîn ku bi leşkerê ku nobederiya wî dikere tenê rûne. Îcar piştî sê rojan Pawlos gazî girêgirên cibûyan kir ku bicivin. Gava ku ew kom bûn, wî ji wan re got: Birano, bi ser ku min tiştekî li hember gelê me an adetên bav û kalên me nekiriye jî, ez li Orşelîmê hatim girtin û ez dam destê Romayîyan. Çaxê wan ez kişandim pirsyariyê, wan xwest ku min berdin. Çimkî ji bo kuştina min sedemek tu nebû. Lê gava ku cihû li hember vê yekê derketin, bi ser ku giliyekî min li hember milletê min tu nebû jî, ez mecbûr bûm ku doza xwe bibim ber Qeyser. Ji ber vê yekê min xwest ku ez we bibînim û bi were bipeyivim. Çimkî ez di ber hêviya İsraîl de bi vê zincîrê girêdayî me. Wan lê vegerand û gotin: Me li ser te tu name ji ciwistanê nestandine. Ne ji yek ji birayên ku hatiye vir xeber daye me. An tiştekî nevaş li ser te gotiye. Lê em dixwazin ji te bibihîzin ka tu çi difikirî. Çimkî em dizanin ku li her derê li hember vê mezhebê dipeyivin. Îcar rojek ji bo wî kifş kirin û gelek hatin bawî, wî cihê kullê dima. Ew jî serê sibê heta êvarê ji wan re şîrove kir. Li ser padişahiya Xwedê şahîdî kir û xebitî ku hem bi şerîeta Musa û hem jî bi nivîsarên pêxemberan baweriya wan bi İsa bîne. Hinekan bawerî bi tiştên ku hatibin gotin anîn û hinekan jî neanîn. Çaxê di nav xwe de li hev nehatin, beriya ku herin Pawlos ev peyv got: Ruhê pîroz bi devê îşaya pêxember ji bav û kalên were weha rastgotiye. Here bavî gelî û bêje: Hûn çi qas bibihîzin jî, hûn tu caran fêm nakin. Hûn çi qas bibînin jî, hûn tu caran tê nagihîjin. Çimkî dilê vî gelî hişk bûye, guhên wan giran bûne û wan çavên xwe girtine. Nebe ku ew bi çavên xwe bibînin û bi guhên xwe bibihîzin û bi dilê xwe fêm bikin û vegerin ku ez wan qenc bikim. Dê îcar bizanin ku ev xilaskirina Xwedê ji miletan re hatiye şandin û ew ê guhdarî bikin. Pawlos 2 sal sağ li mala xwe ya ku kirê kiribû ma û her kesê ku dihat bawî qebûl dikir. Wî padişahiya Xwedê da bihîstin û bi serbestî
بێیک و کەسێک ژێرە ببە ئاستەنگ هەموو تشتێن لەسەر خودان ئیسا مەسی هین دەکردن. Doctor. Go in peace. Grace and peace to you, Captain.